дуруд ба дӯстони азиз, ба мухлисони гӯштини миллӣ. тантанаи бошукӯҳи наврӯзи байналмилалӣ боз ҳам бо баргузории мусобиқаҳои сатҳи баланди ҷумҳуриявӣ, албатта бо доир намудани чорабиниҳои варзишии суннатӣ шаҳомат ва ҳусни дигар бахшид ба истиқболи наврӯзи имсола. ва инак боз ба диёри маҳбубамон баҳори оламафрӯз наврӯзи хуҷастапае қадам ниҳод ва бӯи мушку амбар, таровату накҳати зебои табиат ба машо мерасад. ва дар мусобиқоти бо нуфузи шаҳри бохтар ки ҳамаи паҳлавонони ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷумҳуриҳои ҳамҷавори моро ҷамъ овард, як иди ҳақиқии гӯштини суннатӣ буд. дар маросими ифтитоҳ албатта дастпарварони мактабҳои варзишӣ, ибтидо аз якарбаҳои шарқӣ, варзиши гимнастикаи бадиӣ, акробатика, тайквандои ИТФ, киёкушинкай, кикбоксинг ва дигар намудҳои варзиш ки дар мактаби маҳорати олии вилояти хатлон фаъолият мекунанд, инҷо ҳам бо ҳамон дастоварду муваффақиятҳои хеш бори дигар аз минбари фахрӣ гузаштанд ва имрӯз ҳам шоистаи ифтихор аст ки гимнастикаи бадиӣ ҳам бештар наврасону ҷавононро албатта фарогири тамрин аст. баъдан ҳам мушзанҳои наврас бо камоли ифтихору садоқат ба ин майдон қадам ниҳоданд ва футбол дар миёни бонувон, дар миёни албатта наврасони бо лаёқати вилояти хатлон ҳамеша рушд меёбад ва дар маросими ифтитоҳи мусобиқаи кушоди ҷумҳурии тоҷикистон оид ба гӯштини миллӣ ки дар рӯзи таҷлили наврӯзи байналмилалии шаҳри бохтар баргузор гардид. имрӯз ҳам бештар он чеҳраҳоеро мо мушоҳида кардем ки воқеан на мавсимӣ балки доимӣ тамрин мекунанд. ва бархе аз ҳайати дастаи мунтахаби бонувони ҷумҳурии тоҷикистон на танҳо наврасон балки бузургсолон ҳам дар ин минбари ифтихорӣ қадам ниҳоданд ва бо иштироки фаъолонаашон боз маросими ифтитоҳро шукӯҳи дигар бахшиданд. барои паҳлавонони шӯҳратёри албатта гӯштини миллӣ, гӯштини самбо, ҷудо ва он намудҳои дигаре ки дар мактаби варзишӣ фаъолият мекунанд, ин рӯз ҳам хеле рӯзи фараҳ буд. миёни бонувон, миёни он чеҳраҳои асиле ки бештар ба тамрин фарогиранд, воқеан ҳам имрӯз ҳайати мукаммали дастаҳои якачини бонувон ва варзишгарони маъруфи вилояти хатлон дар маросими ифтитоҳ ширкат варзиданд. теъдоди машварзон сол то сол бештар мегардад ва асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ки албатта дар паёми солонаашон ироа карданд ки воқеан имрӯз барои ташаккули тарзи ҳаёти солим ва беҳтар намудани шароити тамринҳо ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, мақомоти маҳаллӣ, ҳокимияти давлатии шаҳру ноҳияҳои кишвар ва вилоятҳо мароқи бештар зоҳир бояд кунанд ба соҳибкорони инфиродӣ ва соҳибкорони тамоми шаҳру ноҳияҳои мамлакат баҳри барпо кардани шароити хуб ва ҳамчунин бунёди иншооту майдонҳои зиёди варзишӣ бояд эътибор диҳанд. ва дар вилояти хатлон, дар шаҳри бохтар ҳам пас бо ҳамин сам мароқи хоса зоҳир мегардад ва ҷамъияти саҳомии кушодаи ресанда дар шаҳри бохтар ин тантанаро хеле шукӯҳу шаҳомат бахшид ва барои мураббиёни соҳибтаҷриба, барои устодон ҳам мукофотҳои олӣ таъсис доданд ки мо дар маросими ифтитоҳ бори дигар ба ин нуқта ҳам мароқ зоҳир кардем ва баъд аз чанд лаҳза албатта мо сабқати паҳлавонони маҳруму маъзуни шумо хоҳем кард. ва дар маросими ифтитоҳ раиси ҳукумати вилояти хатлон гул маҳмадзода давлатшоҳ ба сухан баромада барои иштироки фаъолонаи ҳамаи паҳлавонони шӯҳратёри мамлакат ки имрӯз ба шаҳри бохтар омаданд сипосу ташаккур намуданд ва наврӯзи ҳамагонро дар варзишгоҳи марказӣ табрик намуданд ва ба ҳамаи паҳлавонон комёбӣ ва зафару муваффақият орзу карданд. ва баъди ҷанбаси маросими ифтитоҳ ки чун баён кардем ба ҳамаи он чеҳраҳо, он нафароне ки зиёдтар дар ба даст овардани комёбиҳои беназир саҳмгузор буданд, мукофотҳои хотиравӣ таъсис доданд. лоиқ шералӣ
لایق شیرالی پهلوانی نورسه که اولین قدم نهاد و اولین پیروزی رو هم موصوف به دست آورد و با یک اصول جالب هم این پهلوان شهر بختر بسیار چهره زیبا، لباس هم خیلی ارزنده است. ببینید که لباس های ورزشی خلعت سفید خیلی زیب و زینت و شهامت گوشین رو که موصوف نشان داد. بار دیگر هم بسیار خوش بود برای همه آن نفرانی که در ابتدا این سبقت رو تماشا کردند. بعدا هم دو نورس دیگر که یکی 6 ساله و دیگری 7 ساله بود به میدان آمدند و اکثری آن نورسان رو دست پروران مکتبی ورزشی شهر بختر ولایت ختلان تشکیل میکرد. انور ایتماتوف مربی جوان ناحیه عبدالرحمن جامی، مربی صاحب تجربه و پرتافت پهلوان شهر بختر امتیاز ارزنده حلال رو به حفظ کرد. و اکنون نورسان امکان پیدا کردند که در مرحله اول هنر خود را بهتر نشان دهند. فیض الله حبیب الله داور اشاره میکند این مربی صاحب تجربه سرمربی دسته منتخبی ولایت ختلان و به گشتین ملی که در رفتی قوه آزمایی باید البته بعد از افتیدن دیگر قوه اضافه غیر قاعده است و چون این اسلوب و قاعده های گشتین ملی رو هم نورسان بهتر میدانند و کمیته های مربوط به ساحه محض فدراسیون گشتین ملی جمهوری تاجیکستان و دستورهای کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در سمت عملی کردن چاره‌های ضروری جهت رشد همه‌جانبه ورزش‌های سنتی محض گشتین ملی راه اندازی می‌گردند و از روی قاعده‌های عمل کرده فدراسیون گشتین ملی جمهوری تاجیکستان چنین مسابقه ها هم بیشتر با شهامت و شکوه بزرگ برگزار می‌گردند. فیض الله حبیب الله اینجا اشاره میکند که عمل پهلوان تبعیدیل یا با همون نظری که باید منصوب باشد به امتیاز اولین این برابر نیست و تنها اینجا هم اگر ما توجه کنیم اگر به مسابقات هم رسمی و هم عنعنه های سنتی اینجا اکنون وقت و اندازه محدود نیست و همچنین بدن و پهلو با این نوبت گرفتن نمی شود و همون سنت های مردمی بیشتر در تنتنه نوروز شهر بختر رعایت گردیدند. یعنی تنها با تختپوش افسانیدن پهلوان آنگاه ورزشگر صاحب مکافات ایدان می‌گردد و امید این ورزشگر بانوی از همه پرسار که خلعت سفید دارد از ناحیه واسع از جماعت دهاتی کدوچی است و حریفش از شهر بختر و ما توجه میکنیم به استعداد این بانوی که واقعا هم اولین شده به میدان اومد و خیلی با جرأتانه قدم می‌نهد برای مظفریت و واقعا هم در میان بانوان گشتین ملی رشد می‌یابد و با این سمت هم اکنون گلدختران تاجیک هم اعتبار می‌دهند با ورزش‌های سنتی علل خصوص گشتین ملی. ما از همین سمت رو هم خودی رهبریت جمعیت دارای مسئولیتش محدودی رسنده که جمعیت کشاد رسنده معذرت که با بانوان مکافات‌های ارزنده تأسیس دادند که در جریان قوه آزمایی امروزه امکانیت فراهم آوردند که آنها هنرنمایی کنند. یکی از آنها چون بیان کردیم که امید است و حالا امید اکنون دویم قدم خود رو هم در این سمت بهتر براه ماند. احسن این کفکوبی هایی که خیلی هم صمیمانه بودند به افتخار غلبه نخستین امیده از ناحیه بوسه. امیده واقعا هم یک استعداد ناتکراری خود رو در این جریان نشان داد. کارگردان این رو بار دیگر به حالت اول چون مشاهده میکنیم که تکرارا منظور ما کردم و امیده بونو پیروزی رو به دست آورد. هم نشاط بود، هم خرسندی بود، هم سرفرازی بود، هم موسیقی و هم تنتنه و هم استعداد هنرمندان ناتکرار کشور از قبیل محمد الله و علاوالدین عبداللهیف. با حالا چون طریق حضر توجه میکنیم علاوالدین عبداللهیف یک هنرمند خیلی محبوب جمهوری تاجیکستان و محمد الله حریف او آن نفره که
جوسه‌اش نه چندان بزرگ است و علویدین عبداللهیف را همگان خوب میدانند. به طور نمایشی البته بعد از به میدان برآمدن نورسان و بانوان نورس هم اکنون یک نمایش ایدانه این جشن رو منظور شما میکنیم که واقعا هم علویدین ببینید در عمل کردن همان اصولها زیبایی و شهامت رو باری دیگر نشان دادن. هر دو هم تلاش میکنن. محمدالله یک پرتابی رو انجام داد که خیلی هم جالب بود و از نظر مخلصان هم خیلی تبدیل و علویدین عبداللهیف این عملی که نشان داد واقعا هم مشاهده میگرده که تو اندازه هم از این بند و اسلوب برخوردار است. بعدا محمدالله رو با یک طرز دیگر به سمت چپ که بسیار تبدیل مخلصان بود. اینجا فراغت بود، یک نشاط و تنتنه عید نوروز در شهر بختر ولایت ختلان جریان داشت و عبداللهیف همین مراتبه چون اشاره شد یک اصولهای جالب گشتین ملی را هم محمدالله و هم علویدین عبداللهیف منظور ما کردند که بسیار خوش بود برای مخلصان سرشمار در آغاز تنتنه نوروز در افتتاح سبقت پهلوانان معروف در شهر بختر ولایت ختلان و این دو هنرمند هم به تحفه خاطروی مسابقات سرفراز گردانیده شدند و دیگر پهلوانان اکنون به میدان می آیند. و ورزشگری که چون اشاره کردیم در دیدار اول ظفر یافت و بعدا هم به مرحله بعدی راه می یابد. این از روی عنعنه و قاعده های گشتین سنتی ما همیشه عملی می گردد و باز اینجا هم باز دو نفر ورزشگر بانوی شهر سربند به میدان برآمدند و شهیده چون بیان کردیم که در سبقت های قبلی همین میدان هم خیلی هنرش بهتر بود و حالا هم برای جالب جریان گرفتن رقابت هر دو ورزشگر بانو داور اشاره دارد که البته در مرکز میدان قوازمایی کنند و بنده فکر میکنم که البته این هم از منفیت اوری نیست. البته برای بانوان ماست که جلب آنها را به تشکل طرز حیاتی سالم قوی تر سازیم و زن بانو مادر اگر سالم باشد البته نسل آینده کشور هم سالم به کمال میرسد. محض با همین وسیله میتوانیم که در نهاد آنها نه تنها محبت ورزش های سنتی بلکه تشکل طرز حیات سالم را ما بیدار سازیم. و امروز هم چون بیان کردیم که هم نورسان هم بزرگسالان هم هنرمندان هم یک صحنه جالب را منظور ما کردند که این هم دارای بسیار جنبه های تربیه نسل نو است، یعنی بیشتر در سمت باز هم قوی کردن تربیه نسل نو است. البته اینجا هم صاحبکاران انفرادی شهر بختر مسئولیت بیشتری داشتند و محض همین سلسله چهاربینی رو هم با همون ترتیب معین در ابتدا مراسم افتتاح با شرکت همان نفرانی که بیشتر تمرین میکنند نوابسته از نمادهای ورزشی سنتی و بار دیگر هم اکنون شاهده از شهر سربند یک عملی رو چون سامان داد که برایش با موفقانه بود و موصوف هم به گرفتن مکافات نایل گردید. جمعیت سهامی شده رسنده و مس نصرت الله فیض‌اللهیف برای پهلوانان امید بخش برای تربیه چنین چهره های اصیل و برای آن افرادی که امروز محبت توجه به ورزش های سنتی دارند بیشتر امکانیت فراهم آورد که آنها در میدان هنر جالب نشان دهند. و اکنون دوستان عزیز توجه میکنیم به رقابت تا اندازه باز جدی‌تر در تنتنه نوروزی با شکوه بین المللی این ساله شهر بختر ولایت ختلان پهلوانان کشور همجوار ما از ازبکستان هم شرکت داشتند. تیمور پهلوان این نماینده جمهوری ازبکستان است که خلعت کبود دارد و کامران کارلیکوف این پهلوان ناحیه یوان را همگان خیلی خوب میدانیم از جمهوری تاجیکستان که حالا برای سبقت اولین به میدان برآمدند و اکنون دقیقه های اولی رقابت هر دو پهلوان را ما مشاهده کرده ایستادیم.
темур паҳлавоне ки дар гӯштини ҷудо дар ҷумҳурии ӯзбекистон ҳам барандаи мақоми сеюм чанд маротиба дар вазни хеш ва ҳамчунин дар гӯштини самбо ва дар кураши ин навъи варзиши кишвари ҳамҷавори мо хеле хуб ҳунарнамоӣ кардааст ва чаҳоргонае ки имрӯз мо чун баён кардем ба тоҷикистон омаданд болта болтаев, темур паҳлавон, эҳсонбек ва бахтиёр ва боз бори дигар ҳам як амали варзишгари кишвари ҳамҷавор темур ана ҳамин ҷавони қоматбаланде ки ҳоло ҳам як кӯшиши дигарро натавонист ки бо самар анҷом диҳад ва бисёр як низому тартиб дар амалӣ кардани ҳамон тадбирҳои сари вақтии рушди ҳамаҷонибаи гӯштини миллӣ дар шаҳри бохтар бештар ба назар мерасид ва воқеан агар соҳибкорони инфиродӣ барои амалӣ кардани ҳамин нақшаҳои бештари федератсияи гӯштини миллӣ ки роҳбарияти федератсия мехоҳанд ки гӯштини миллиро албатта ба сатҳи ҷаҳонӣ бароранд ва дигар кишварҳо ҳам аъзои федератсияи гӯштини миллӣ гарданд ва дар ҷумҳурии тоҷикистон ҳам бо доир намудани чунин чорабиниҳои 108 баланд мо метавонем ки ин анъанавин аҷдоди суннатии ин варзиши ниёгонро ба оламиён муаррифӣ кунем ба монанди кураше ки аллакай дар ҷумҳурии ӯзбекистон рушд ёфта истодааст ва 60 кишвар аъзои федератсияи гӯштини кураш маҳсуб меёбанд ки оид ба ин варзиши кишвари ҳамҷавори ӯзбекистон аллакай чемпионати осиё, чемпионати ҷаҳон ва дигар мусобиқаҳои байналмилалӣ баргузор мегардад ва дар ҷумҳурии тоҷикистон ҳам ин омил итминон аст ки ба ҳукми анъана медарояд ва дар ояндаи наздик мо метавонем ки тавассути ҷалби кишварҳои ҳамҷавор ва ҳавасмандгардонии онҳо ҷиҳати шомил гардидан ба ҳамин навъи варзиш мо ҳам ба мардуми сайёра варзиши хешро маърифӣ созем ва баъдан ҳам ба ҳамон низомнома чун дигаргуние ки ворид мегардад ва ҳамчунин дар оиннома ва ҳамчунин дар тақвими чорабиниҳои сатҳи осиёиву ҷаҳонӣ ва баъдан инро ҳам мо боз ҳам шомил созем пайванд намоем ва бо чунин васила тавонем ки ҳамкориҳоро бо дигар кишварҳои ҳамҷавор қавитар созем ва рушди гӯштини миллиро дар сатҳи зарурӣ ба роҳ монем. Карликов таваҷҷӯҳ мекунад, аммо инҷо ҳам боз бори дигар Темур як амалеро хост истифода кунад, аммо муваффақ нашуд, чун қаблан мушоҳида кардем. Карликов аз остини ҳариф дошт, ҳар ду ҳам дар як ҳолат буданд. Ин сабқат хеле тӯлонӣ идома ёфт ва мо инро аз танзим ба шумо манзур кардем. Бинандагони азиз 20-45 дақиқа рақобати Комрон Карликов ва Темур паҳлавони ӯзбекистонӣ ҷараён гирифт. Баъди ин Темур роҳи муборизаро албатта идома хоҳад дод аз рӯи анъана ва оинҳои суннатии гӯштини миллӣ ва Комрон Карликов ҳам ҳуқуқ дорад ки ба нафари дигар дар гилеми сеюм ё аввал рақобат кунад. Ва аксари қувваозмоиҳои асосӣ паҳлавонони шӯҳратманд дар гилеми марказ ҷараён гирифт ки аз мадди назари сардовар Абдусамад Шамсулоев ва саркотиб Сарахон Эмомов, доварони дараҷаи ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ аз қабили Зариф Насриев ва чандин нафарони дигар дур намонад. Яъне шаффофият дар ҷараёни қувваозмоии паҳлавонон дар мадди аввал бояд бошад. Ва акнун Темур паҳлавон ва боз инҷо ҳам азиз аз ҷумҳурии Тоҷикистон аз ноҳияи Рашт мебошад, паҳлавони камарбанди сурхдошта. Акнун бори дигар ҳам як амали хеле сари вақти Темур паҳлавон буд, аммо аз ин истифодаи он усул ва дифоъ карданаш паҳлавони тоҷикистонӣ Азизулло хеле хуб бархурдор аст. Азизулло дар чемпионати мамлакат дар гӯштини ҷудо миёни ҷавонон албатта ба мақоми сеюми ифтихорӣ шарафёб гардидааст ва дар гӯштини миллӣ дар чемпионати мамлакат ҳам мақоми аввалро дар вазни худ ба даст овардааст. ва ҳоло таваҷҷӯҳ мекунем ки қувваозмоӣ то андозаи ҷолибтар сурат гирад. ҳар ду ҳам дар як ҳолатанд ва Темур ин маротиба ҳам боз каме ақибнишинӣ дорад. ин амалро бояд довар хуб эҳсос кунад, аммо чун баён кардем ки оини суннатӣ анъанаҳои аҷдодии мо дар таҷлили наврӯзи байналмилалӣ маҳз дар тантанаи сабқатҳои паҳлавонон инҷо риоя карда мешавад, яъне маҳдудияти вақт ва ҳамчунин истифодаи усулҳо дар ҷараёни боз ҳам бори дигар Темур на
партофти паҳлавон як паҳлу буд. паҳлу дар ҷараёни қуввозмоӣ ба инобат гирифта намешавад ва инро ҳам паҳлавонон шуло бояд худбон ва варзишгарони кишвари ҳамҷавори мо Ӯзбекистон ва Зариф Назиев ҳам тавсия медиҳад дар ҳамин маврид ки бояд аз рӯи ҳамон қоидаҳои гӯштини миллии тоҷикӣ амал кунанд ва онҳо ҳам вазифа доранд ки бояд ин қоидаҳоро дар майдони мизбон риоя кунанд ба монанди оне ки паҳлавонони мо дар гӯштини кураш аз рӯи оинномаи гӯштини онҳо рафтор мекунанд, амал мекунанд ва усулҳои мамнӯъро истифода намекунанд ва ҳамон тартиби муайян гардидае ки чун баён кардем. ва акнун ин як таваҷҷӯҳи хосаи сарвари муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аст, чун Наврӯз соли 2010 дар Ассамблеяи генералии Созмони Милали Муттаҳид ба арсаи ҷаҳонӣ байналмилалӣ шуд ва доир гардидани чунин чорабиниҳо акнун барои рушд ва эҳёи бемайлони гӯштини миллӣ ҳам як заминаи қавӣ мегузорад. ва маҳз барои он намудҳое ки дар фестивали бозиҳои миллии варзишӣ манзур карда шуд ва намудҳои варзиши миллӣ ҳам дар фестивали соли сипарӣ гардида ҳам бештар мавриди амал қарор гирифтанд ва боригар ҳам азиз ҳамин як партофтеро анҷом дод ки паҳлу аст. агар дар мусобиқоти расмӣ бошад ин ҳам бидуни муболиға имтиёзаш на ба бадан балки ба паҳлу баробар аст, аммо аз рӯи оин ва расму анъанаҳои аҷдодии гӯштини миллии мо танҳо ду шонаи паҳлавон бояд ба тафтапӯш рафтанд, он гаҳ ғалаба насиби варзишгарӣ муваффақ хоҳад шуд. ҳамоно рақобати паҳлавони тоҷикистонӣ бо меҳмон аз ҷумҳурии Ӯзбекистон Темур идома меёбад. доир ба малака ва ҳунари худи Азизбек, ин паҳлавони ноҳияи Рашт ҷумҳурии Тоҷикистон, ноҳияи Вахш мазарат ҷумҳурии Тоҷикистон хеле хуб рақобат дорад ва алон ҳам дар самти ҳамон амалӣ кардани як усули ҷолиб ҳам хеле кӯшиш кард ва инҷо вазн ҳам то ҳам ба инобат гирифта намешавад ва дар ҳақиқат ҳам Азизбек инҷо ҳам вазнаш камтар аст нисбат ба вазни Темур паҳлавони ӯзбекистонӣ, аммо дар гӯштини суннати мо дар тантанаҳои Наврӯз ва дар ҷашнҳои милливу давлатӣ агар ин самтро эътибор диҳанд воқеан ҳам аллакай дар аксари рақобатҳои паҳлавонон чунин омилҳо метавонад боиси муваффақият гардад ё худ баръакс. ва Азизбек намеҳаросад чун рақобат кард, аммо бартариро боз Темур ҳам ба даст оварда истодааст дар ин маврид. кашол ёфтани вақт инҷо ҳам доварро бояд бетараф нагузорад ва чун дар ибтидо ҳам сардовар баён карданд Абдусамад Шамсулоев ки гӯштини миллии тоҷикӣ албатта вақт инҷо маҳдудият надорад, аммо бинобар сабаби оне ки дар инҷо 600 нафар паҳлавонони кишварҳои ҳамҷавор ширкат доранд, ҳамчунин наврасону ҷавонон ва ҳатто бонувон ҳам, ва бояд мо ба онҳо низ имконият диҳем. баён карданд дар оғози ҷаласа сардовари мусобиқот Абдусамад Шамсулоев. аз ин хотир агар чун 10 дақиқа сипарӣ гардид, инҷо ҳам андешаи паҳлавонон бояд ба инобат гирифта шавад ва як аз паҳлавоне ки мехоҳад рақобатро мусовӣ кунад ва ҳарифаш ин корро албатта ба ин кор эътироз баён месозад, он гаҳ бояд ки инҷо муросо бошад, яъне андешаи як паҳлавон масъалаи идома додани рақобатро ҳал намесозад. ҳоло Азизбек талош мекунад дар ин маврид ҳам бештар чун камарбанди ҳарифро дақиқ дошт, ҳам сари остини дасти росташро хеле мусоид аст барои сари севҷӣ ва барои ҳалоки дохила ва шояд ҳам дар ин маврид бибинед ки Азизбек талош мекунад дар ин ҷараён ки хеле босуръаттар ин корро анҷом диҳад, муваффақ намешавад. зурозмоӣ ҳамоно идома меёбад ва Зариф Назиев довари дараҷаи байналмилалӣ дар гӯштини ҷудо ва дар самбо ва ҳамчунин дар гӯштини миллӣ ки мавсуф хеле таҷрибаи хуб дорад, инҷо ҳам ба паҳлавони меҳмон аз Ӯзбекистон имкон медиҳад ки то андозае давр гардад. агар ба оину анъанаҳои суннатӣ мо эътибор надиҳем, инҷо ҳам паҳлавони ӯзбекистонӣ метавонад ки соҳиби ҳатто танбеҳ гардад. аммо дар гӯштини миллии тоҷикӣ дар анъанаҳои суннати мо чунин
назарҳо барои муайян кардани паҳлавонон амалӣ карданаш роиҷ нест. яъне огоҳӣ эълон кардан ва вақтро маҳдуд нигоҳ доштан ва ҳамчунин дар самти истифодаи усулҳое ки чун баён кардем. биедаку таваҷҷӯҳ мекунем ва инҷо танҳо ва танҳо албатта паҳлавон чун зонуаш ба замин меафтад, дигар дар майдон ё дар гилем қувваи изофа, амали дигар ҳаракати изофа ғайриқоида аст. ва ҳамоно ба ин самт албатта мо фурсат дорем ки боз баргардем барои таҳлили ин масоил. темуру азизбек рақобатро хеле тӯлонӣ идома доданд. бисёр дар як фурсати созгор аст азизбеки тоҷикистонӣ, аммо бубинед ки боз паҳлавони ӯзбекистон аз майдон берун мешавад. агар ин амал дар маркази майдон мебуд, азизбек шояд метавонист ки муваффақ бошад. аммо мо дар маҷмӯъ агар таваҷҷӯҳ кардем, 5 ҳамлаи азизбек хеле беҳтар буд ва 2 талоши паҳлавони ӯзбекистонӣ Темур, варзишгаре ки камарбанди сиёҳ дорад, қоматаш то андозаи баландтар аст, аллакай бинандаи заки хуб эҳсос мекунад ва дар пушташ ҳам аллакай бо ҳамон навиштаҷон муайян аст ки паҳлавони ӯзбекистонӣ ҳоло ҳам талош дорад. азизбек дар ин самт боз ҳам дигар омилро бояд ҳадафи истифода қарор диҳад. бале, як таваҷҷӯҳи дигари паҳлавони умедбахши тоҷикистон азизбек буд ки хеле бо суръати тез ҳар парифро ба канори рост як партофти анҷом дод ки хеле ҷолибтар буд. ба ҳамон марҳилаи хотимаи бомуваффақона ҳам хеле наздиктар буд. азизбек ҷавоне ки чун мушоҳида кардем тақрибан 8-10 кило аз ҳарифаш вазнаш камтар аст. амоно идомаи рақобати ин ду паҳлавони кишвари ҳамҷаворро мо мушоҳида мекунем ва воқеан ҳам ҳамкориҳои самарабахш бо ҷумҳурии ҳамҷавори мо ӯзбекистон хеле вусъат меёбанд ва баъди боз бори дигар агар ва дар ниҳоят ҳам паҳлавони ӯзбекистон Темур тавонист аз иштибоҳи азизбек хуб истифода кунад. бубинед чанд маротибае ки азизбек муқобилият нишон дод, 5 ҳамлааш бенатиҷа анҷом ёфт ва кӯшиши сеюми дар маҷмӯъ ҷолибтари паҳлавони ӯзбекистони. бетаваҷҷӯҳ мекунем бори дигар амалро дар ибтидо азизбек оғоз кард. азизбек бояд ҳарифро ба тахтапӯш мепартофт, аммо акси амал ки чун ин корро ҳам бисёр айни муддао ва сари вақт Темур паҳлавони ӯзбекистонӣ сомон дод. ба майдон боз Темур даъват гардид. ин сеюмин рақобати варзишгари маъруфи ҷумҳурии ӯзбекистон бо паҳлавони умедбахши мо Ҷаҳонгир Маҷидов аст. баъди оне ки албатта Комрон Карликов муваффақ нашуд дар муқобил бо Темур ва баъдан ҳам дар даври дуюм азизбек ба майдон баромад, паҳлавони ҷумҳурии Тоҷикистон аз ноҳияи Вахш дар дақиқаи охирин мағлуб гардид ва билохира як эҳтиром ва аҷргузорӣ ба арзишҳои бузурги миллӣ ва маҳз дифои ҳамватани худ дар чунин рақобатҳо Ҷаҳонгир Маҷидов ба майдон баромад. ҷаҳонгире ки воқеан ин чеҳра хеле маъруфу шинохта аст. соли 2017 дар радабандӣ дар феҳристи беҳтаринҳо дар мақоми аввал миёни наврасони ҷудокорони сайёра ҷой дошт ки ин ҳам барои кули мардуми Тоҷикистон мояи ифтихор аст ва новобаста аз оне ки мавсуф албатта қадам ба синни мубораки 18 мегузорад баъд аз 3 моҳ. ин паҳлавони 17 солае ки имрӯз рақобат кард дар соли 2017 ҳам дар чемпионати Осиё дар гӯштини ҷудо ва ҳамчунин дар мусобиқоти хеле зиёд дар ҷоми Аврупо ва агар ба дастовард ва муваффақияти ин паҳлавон дар соли 2017 назар афканем, хеле ба хеле аз он андеша ва назари мураббиён дида хеле истеъдод ва ҳамчунин муваффақияту комёбиҳояш зиёдтар аст. паҳлавони Тоҷикистон хилъати сафед дорад, ҳоҷат ба муаррифӣ нест. варзишгари ҷумҳурии Ӯзбекистон Темур паҳлавон як мусовӣ дошт. дар як дидори дигар паҳлавони Тоҷикистон Азизбекро шикаст дод ва дафъаи сеюм тибқи анъана ва қоидаҳои гӯштини суннатӣ ба майдон баромад. ҳоло
تیمور اینجا هم توجه میکند، اما بسیار اگر با جوسه پهلوانی 17 ساله تاجیکستانی نظر افکنیم با جهانگیر مجیدوف، کس گمان نمیکند که در نهادش بسیار یک فروتنی و جسارت و قوه خیلی قوی محفوظ است. موصوف این را در میدان بر الان نشان میدهد. بسیاری ها حریفان هم چون به عنعنه های سنتی اعتبار میدهند، یعنی برابری به میدان آمدن جهانگیر مجیدوف همگان میخواهند که با این پهلوان رقابت کنند، چون که بسیار بیان کردیم که خیلی هم جوسش نه به آن شهرتمندترین پهلوان مانند است، اما در نهادش همه آن نهفته است که موصوف در میدان این را نشان میدهد. امیدواریم از این پهلوانی که البته آینده نزدیک برای معرفی گشتین جودوی تاجیک در بازی های المپیک کمر همت میبندند. و همچنین باز خورشید مجیدوف برادر او که خیلی این دو چهره سرشناس گشتین جودوی مملکت در تاجیکستان هم خیلی محبوبند. و از جهانگیر مجیدوف ستاد مربیان سرمربی منتخب گشتین جودوی کشور محمد عبدالرحمانوف هم امید کلان دارند و بعدیانی که البته یک مرحله دیگر رو پس سر میکند. و الان شیرالی بازرف اکنون جالب ترین پرتفت در میدانی با شکوه گشتین سنتی شهر باختر. واقعا هم جهانگیر مجید رو بی‌توجه میکنیم باری دیگر به همین حالت احسنت باد. بسیار حلوک داخله را در سطح بلند استفاده میکند. بسیار همین یک تکتیکی جالبش او را در اکثر مسابقه ها پیروز گردانیده است و در این دیدار هم توانست که اولین پهلوان ازبکستان را شکست دهد و به مکافات سرفراز گردانیده شود. و بهترین فرصت این مراتب هم باز پهلوان دیگری ناحیه وخش به میدان برآمد و در دقیقه دوم هم در دقیقه اول معذرت خیلی خوب هنرنمایی کرد و سری سیوجی اصولی خیلی جالب و دیدنی بوبایی رو هم با موفقانه انجام داده توانست. رقابت ادامه می‌یابد. از ناحیه جلال‌الدین بلخی براتوف خلعت کبود دارد. این ورزشگری که امروز هم در نبردهای خیلی مشکل میخواهد که باز هم هنر خود را نشان دهد. حالا هم برای به دست آوردن اولین امتیاز یعنی به تخت پشت حلال خیلی تلاش ورزیده ایستاده است. کمربند حریف را نه گریبانش را داشت و بعدا این عامل بر همان اصول سری کیچ مانندی دارد. اگر تواند که خیلی جالب این مراتب هم براتوف یک اصول جالب را خوب عین مدعا استفاده کرد و در دقیقه دوم ظفر یافت. صاحب تحفه ادانه جمعیت سهامی کشاده رسنده شهری باختر گردید و انا همین پرتافتی که واقعا اینجا هم دیگر کوپروگ یا با اصطلاح ماستیک در گشتین ملی موجود نیست. پهلوانان این رو باید بهتر و خوبتر دانند، عملی که چون خیلی هم در سطح ضروری و در سطح کسبی استفاده گردید از جانبی براتوف پهلوان ناحیه جلال‌الدین بلخی. و داور قهرمان این پهلوان رو این چهره رو هم ما سالهای 2000 تا 2007 هنرش رو خیلی خوب در میدانهای گشتین سنتی و همچنین چمپیونات مملکت در گشتین جودو و سامبو بهتر مشاهده میکردیم و امروز به حیث داور است. و اینجا هم باز دو پهلوان، یکی از ناحیه دنغره و این پهلوانی که از نیمه چپ میدان است شریف نظریف از شهر کولوف. قامتش بلندتر از قامت شریف نظریف و معذرت بینندگان عزیز که اینجا هم با این و عنعنه های سنتی چون ما مراق ظاهر میکنیم و همه اون 400 نفر پهلوانان رو نمیتوانیم که بدون صورت مجلس به شما معرفی کنیم. از این خاطر البته یکی رو بهتر
اون نفری رو که موفق است بهتر میدونیم و برخی از نفرانی که گاه گاه به میدان می آیند نامشان هم از خاطر دور می شود. این در آیین و عنعنه های سنتی در استقبال نوروز در تنتنه جشن های ملی و دولتی و در برگزاری مسابقه های البته زیادی گشتین ملی به نظر می رسد. پرتافت پهلوان شهر کولاب شریف نظریف حلال بهاگذاری میگردد. بیاید توجه میکنیم حالا که داخل را خوب استفاده کرد و ببینید که هر دو گریبان رو داشت. اگر بهتر بود که دست راست رو قوی تر میکرد اما حاجت بعد داشتن دست راست هم نمونده بود. در این موردی که ما مشاهده کردیم و اون همون دو گریبان رو و کمربند رو قوی کرد و کم تجربگی پهلوان ناحیه دنقره بر نظر رسید و همین طور اکنون شریف نظریف غلبه اولین خود رو به دست آورد. بیا دوستان عزیز توجه میکنیم باز به هنرنمایی دو چهره معروفی گشتین یکی کورس و دیگر گشتین ملی. اینها سعید جلال سعیدوف پهلوان محبوب تاجیکستان استاد ورزش درجه بین المللی قامت بلند داشته از جمهوری تاجیکستان است و شورت سفید داشته. این ورزشگر بختیار از جمهوری همجواری ما ازبکستان. بختیار هم در گشتین جودوی جمهوری ازبکستان در چمپیونات این کشور چندین دفعه برنده مقام های افتخاری مدال های نقره و برنجی گردیده است و قبلا هم 4 سال قبل با دریافت عنوان چمپیون جمهوری ازبکستان اوید به گشتین جودو شرفیاب گردیده است. در کورش هم در چمپیونات جهان و در چمپیونات آسیا هم جایزه افتخاری را به دست آورده است. یکی از پهلوانان خیلی محبوب و معروفی کشوری همجواری ما ازبکستان به حساب می رود. اکنون برای معرفی سعید جلال بار دیگر فرصت هست که چمپیون جهان در کورش استاد ورزش درجه بین المللی برنده مدال برنجی چمپیونات آسیا میانی البته جوانان این 7 سال قبل بود که در یکی از کشورهای عربستان برگزار گردیده بود. در یکی از کشورهای عرب معذرت بله نه در عربستان سعودی اگر اشتباه نشدم در کویت بله. و اکنون اینجا هم رقابت را سعید جلال ادامه میدهد. حریفش جسه قوی دارد اما وزنشان نه چندان تفاوت. سعید جلال هم در وزن 100 رقابت میکند در مسابقه های با شکوهی گران پری گران سلام و همچنین مسابقات داخلی تاجیکستان در چمپیونات آسیا و جهان نیست و حالا هم مبارزه رو هر دو ادامه میدهند. امکانیت برای به وجود آوردن فرصتی سازگار جهتی ناکام کردن حریفش برای سعید جلال به وجود نآمده است. هر یک اصول را که میخواهد البته چون دست به گریبان میبرد و بعدا به کمربند و حتی به سری آسین و عملهای دیگری که در گشتین ملی ما خیلی رایجند و معمول هم هستند و از این بند اسلوب عیان است که بختیار خیلی خوب برخوردار است. یعنی میتواند که در مقابل با چنین عملهای حریفش سعید جلال سعیدوف عکس حال را به وجود آورد. چنین هم شد و حرارت گرمی هوا تا اندازه به جریان بازی پهلوانان تاثیر میرساند. این را هم سعید جلال سعیدوف بار دیگر بیان میسازد که تا اندازه مشکل تر است. اما اکنون رقابت را سعید جلال ببینه که چگونه یک اصولی که پیشپا را اینجا خواست که چون عملی سازد بار دیگر این حالت را دفعتا تکرار میکند. حریفش کمی عقب نشینی دارد بعدی سلسله هجوم های سعید جلال سعیدوف. رقابت پهلوانان در گلیم اول صورت میگیرد و در گلیم دوم باز دو چهره اصیل یکی از جمهوری تاجیکستان نبی محمد خورکشف و دیگری احسان بک از جمهوری ازبکستان. احسان بک خلعت سفید دارد. نبی محمد خورکشف پهلوانی خیلی محبوب و معروف شناخته جمهوری تاجیکستان برنده مدال نقره مسابقات قهرمانی جهان در سال 2018 در شهر سوچی فدراسیون روسیه. توجه میکنیم باز هم به رقابت گلیم دیگر و اینجا بینندگان عزیز از شما البته معذرت میخواهیم که در رفت سبقتی که هر دو پهلوان تاجیکستان نبی محمد خورکشف و سعید جلال سعیدوف چون به میدان آمدن در یک وقت و هر دو هم در دو گلیم رقابت دارند و اکنون ما هم
با استفاده از امکانیت‌های تکنیکی نمی‌توانیم که یک بار هر دو زورآزمایی پهلوانان رو به شما منظور کنیم، چون به گلیم اول برمیگردد فیروز بختی بگو و بعدا هم باز به گلیم دوم. نبی محمد امکانیت رو میخواهد که از دست ندهد، رقابت رو اینجا هم جالبتر میسازد و احسانبک از تجربه غنی پهلوان تاجیکستانی برخوردار است و چون به میدان آمد و احسانبک طلب نمود که من به خاطر رقابت کردم با نبی محمد خورکش به تاجیکستان آمدم و دعوت او را هم نبی محمد با دل و جان پذیرفت، به میدان برآمد و انا همین است رسم و آیین‌های سنتی گشتین ملی ما و دستفشاری میکنند و بعد از غلبه و بعد از ناکامی هم نوابسته از نتیجه پهلوانان وظیفه دارند که در میدان این عنعنه‌های سنتی ما را رعایت کنند. نبی محمد خورکشف رقابت میکند، تلاش می‌ورزد در این مورد که همان کمربند حریف را از دست ندهد، اما احسانبک این را خوب میداند، احساس میکند که وقتی که نبی محمد از بالا کمربند را کوتاه می‌دارد، اگر وزنی 200 و 300 کیلو هم باشد با سری سیوجی میتواند که حریف را یک پرتافتی خیلی هم عالی نماید. از این خاطر میگریزد از این اصول پهلوان محبوب تاجیکستانی نبی محمد خورکشف در جریان قوازمایی امروزه 11 سال در میدان‌های با شکوه جمهوری ازبکستان میدانداری کرده است. انا همین پهلوان صاحب تجربه 31 ساله جمهوری ازبکستان احسانبک که خلعت سفید دارد، 11 سال چه در گشتین جودو و چه در گشتین کورش جمهوری همجواری ما ازبکستان، یعنی همان شماره یک ورزشکاری که خیلی محبوب بود و اکنون 2-3 ساله که سالش به جای رسیده است، این نفوذ و موقع شایسته خود را نسبت به 7 سال قبلی کمی هم از دست داده باشد، اما امروز هم از همان بند و بست، از عملش، از حرکت‌هایش برمی‌آید که خیلی یک مکتبی قوی آموزش گشتین جودو و کورش را با موفقانه پس سر کرده است. نبی محمد خورکشف هم پهلوانی است که الکی طول 14 سال میدانداری دارد در عنعنه‌های سنتی ما، در تنتنه‌های بزرگی جشن نوروزی، جشن‌های ملی و دولتی و همچنین در گشتین سامبو برنده 2 دفعه مسابقات قهرمانی جهان در گشتین سامبو محسوب می‌یابد و همچنین مقام سوم را چند دفعه در چمپیونات جهان به دست آورده است و چندین کرات چمپیون آسیا با اشتراکچی و غالب مسابقه‌های مختلفی بین‌المللی در گشتین سامبو. و در گلیم دیگر چون بیان کردیم که رقابت بختیار و سعید جلال همانا ادامه می‌یابد. زورآزمایی پهلوانان خیلی طولانی ادامه یافت. نبی محمد افضلی دارد و احسانبک کمی عقب نشینی میکند به خاطر کشال دادن وقت، به خاطر شاید فریب دادن حریفش باشد، شاید در همین سمت هم یک تاکتیک و یک اصول دیگر را هم تواند که در جریان قوازمایی امروزه عملی سازد. سعید جلال باشد با قامت بلند حالا هم باز برای ادامه این زورآزمایی تلاش می‌ورزد. بهترش کمربند را چون در این لحظه ها مشاهده میکنیم و خلعت پهلوان جمهوری ازبکستان خیلی البته با بودیم بار دیگر هم یک عمل دیگر راکی با کنار چپ اشاره کرد و به نیمه راست پرتافتی انجام داد که دقیق این را هم داوران حلال حسابیدند. ببینیم بار دیگر در حالت تکراری که سعید جلال سیدوف چگونه این عمل را استفاده میکند. اگر ما چون توجه کنیم با همان اصولهای گشتین ملی، با عامل‌هایی که خیلی موجودند جهت عملی کردنشون و همچنین طرز و ترتیبی که چون ورزشگر به زمین میافتد، البته داور با نیمه راست ما این رو هم با صلاحیت و وجدان خود داور وامی گذاریم نوابسته از اونه که این پهلوان البته امروز هم خیلی مراغ ظاهر کرد برای نشان دادن هنر جالبش در گشتین ملی، اما باید اقرار شد که وقتی که چون پرتاب به زمین انجام داده می شود دیگر عمل غیر قاعده، یعنی حرکت
изофа ин дар гӯштини миллӣ роиҷ нест. дар гилеми дуюм рақобати Наби Муҳаммад ва Эҳсонбек ҳамоно ҷараён мегирад. аммо ин ҳам то андозае такя ба ҳамон тактика усулҳои гӯштини кураш буд. мо чандин маротиба шоҳиди ҳол будем ки паҳлавонони мо дар гӯштини кураш чӣ гуна ба нокомӣ рӯбарӯ мегарданд вақти оне ки албатта ё дар замин меафтанд ва баъдан амалеро паҳлавонони кишвари ҳамҷавор ҷиҳати ба тахтапӯш афтонидани ҳариф дар замин истифода мекунанд. аммо боз ҳам ҷиҳатҳои нозуки худро дорад гӯштини миллӣ ва боз ҳам то андозае якчанд паҳлӯҳои фарқкунандаи худро нисбат ба гӯштини кураш дорад. биёед акнун таваҷҷӯҳ мекунем дигар акнун чун ба гилеми аввал эътибор додем аллакай ғолиб муайян шуд. Сайҷалол аввалин пирӯзиро дар муқобил бо Бахтиёр ба даст овард. Наби Муҳаммад имконияти ҷолибтар дорад агар ҳамин лаҳза оринҷ аз дасти рости ҳарифаш кӯтоҳтар дорад, аммо аз ин ҳолат ҳарифаш Эҳсонбек раҳо ёфт. Наби Муҳаммад ҳам боз мехоҳад ки ҳамон тартиби қаблиро боз дубора такрор созад, яъне аз боло доштани камарбанди ҳариф бисёр мусоид аст барои ғалабаи Наби Муҳаммад, бисёр созгор аст барои амалӣ кардани ҳамон нақшаҳои дар дил доштааш ва бисёр ҳам усули дӯстдоштаи Наби Муҳаммад Хоркашов ба ҳисоб меравад. мо аллакай тӯли 10 сол даҳҳо маротиба шоҳиди ана ҳамин истифодаи усули ҷолиби Наби Муҳаммад будем ки вақте ки Наби Муҳаммад аз боло камарбандро медорад, ана ҳамон усули сари севҷиро хеле дар сатҳи баланд ва касбияти воло истифода мекунад ва бо муваффақона. Эҳсонбек ақибнишинӣ дорад, чун Наби Муҳаммад ба ҳамла мегузарад дар ҳолати ногувор мемонад ва маҷбур мешавад ки гурезад ва аз майдон берун шавад. вагарна хавфи зиёд ӯро таҳдид мекунад, дигар ба ҷуз ҳолати тахтапӯш наметавонад ки аз ин ҳолат раҳо ёбад. инро хуб Эҳсонбек хуб медонад ва ба ҳамин хотир дурӣ меҷӯяд, ақибнишинӣ мекунад, вақтро кашол медиҳад. рақобати паҳлавонони Тоҷикистону Узбекистон дар ду гилем идома меёбад. Наби Муҳаммад Хоркашов, Эҳсонбек ҳам инҷо то андозае изҳори нигаронӣ дорад аз кашол ёфтани вақт, аз ҳарорати гармии ҳаво ва албатта аз хастагии худ. ин ҳама сарчашмаш ҳамон хастагии худи Эҳсонбек аст ки аллакай монеаҳоро инҷо ҳам ба вуҷуд меорад ва боз ҳам суханони изофаву илова ки вақт инҷо чун кашол ёфт ва бигузор бо нафарони дигар рақобат кунанд. аммо ин аз ризогии Наби Муҳаммад Хоркашов вобастагӣ дорад, чун баён кардем дар ибтидо ки албатта суннати ин анъанаи ниёбони мо дар гӯштини миллӣ ризогии ҳар ду паҳлавон барои мусовӣ хотима ёфтани сабқат. ақибнишинии Эҳсонбек ба назар мерасад, яктарафа, яъне дастро чун ба камарбанди ҳариф рост медорад ё бо истилоҳи упор, агар дар дигар намудҳои гӯштин бошад аллакай паҳлавони Узбекистон муҷозот мешавад. инҷо ҳам шояд ба ҳамон марҳилаеро оварда расонад ки паҳлавони Узбекистонро аз майдон хориҷ кунанд. ва чун анъанаи суннатии мост дар тантанаи ҷашни Наврӯзи байналмилалӣ ва ин хос ба ҳамон анъанаҳои ниёгони мо ки ҳаст, вақт ҳам бидуни маҳдудият идома меёбад ва ҳариф ба инҷо огоҳиву танбеҳҳо муҷозот намешавад. вақт сипарӣ мегардад, хеле тӯлонӣ сабқати паҳлавонон идома ёфт. мухлисон ҳам то андозае эътироз карданд аз ақибнишинӣ ва аз ҳолатҳои ғайриқоидаи паҳлавони ӯзбекистонӣ, аммо инҷо Маҳмадшариф Сулаймонов, довари марказ, бидуни гуфтугӯ ва назари мухлисон андешаи ҳар ду паҳлавонро ба инобат гирифт ва ҳар дуро бо муваффақона дастур дод ки бо нафарони дигар дар майдон рақобат кунанд. зурозмоии дигар варзишгарон, зурозмоии он афроде ки хеле ва хеле омода буданд, дар майдон идома меёбад. Туйчи Раҳимов, довари дараҷаи ҷумҳуриявӣ аз вилояти Суғд, аз ноҳияи Ҷаббор Расулов.
با پرتافت پهلوان شهر باختر اینجا هم حلال بهاگذاری میکند و واقعا هم چنین بود. نباید نفران تصادفی به میدان آیند و وقتی که پهلوان تجربه غنی ندارد در میدان این زود مشاهده می شود. بر عیان است که یک مقابل دیگری فردی که یک ماه تمرین کرد با نفری که طول 10 سال تمرین دارد به میدان می آید، چون این حالت ها زود رخ می دهند. اکنون به توجه میکنیم بعد اونی که احسانبک رقابت رو با نبی محمد خورکشوف با موفقانه انجام داده نتوانست، بعد این احسانبک با سعید جلال سعیدوف رقابت را آغاز کرد. بختیار باشد البته بعدی چند لحظه با نبی محمد قوه آزمایی خواهد کرد. باز باری دیگر همین مراتب دقیق اوه لحظه که خیلی هم انتظاری تکرار هستیم. سعید جلال سعیدوف انا همون اصول با اصطلاحی چون ملنیتسه و بعدا هم عمل را تا به خاتمه برد و حریفش احسانبک را به تخت پشت افتانید. غلبه دویم سعید جلال سعیدوف در رقابت میدانی با شکوه شهر باختر در تنتنه نوروز که جمعیت سهامی کشاده رسنده برای پهلوانان شرایط بهتر را مهیا کرد. صاحبکاران انفرادی ولایت ختلان، صاحب‌ها و فقیر و همچنین حکومت ولایت ختلان هم برای پهلوانان مکافات‌های عالی از قبیل 2 شاه جایزه و تحفه‌های ارزنده و قیمتناک ایدانه تأسیس دادند که الکی پهلوانان موفق آنها را صاحب گشته ایستادند. در گلیم دیگر ابوشحنه از ناحیه تیمورملک با قامت راست با حریف خود از ناحیه عبدالرحمن جامی رقابت دارد. ابوشحنه تحت راهبری مربی صاحب تجربه دولتوف تمرین میکند و باز هم در این مورد خیلی به آسانی ابوشحنه از ناحیه تیمورملک ظفر یافت. سایمرو دولتوف مربی است به توجه میکنیم بار دیگر به همین فرصت که خیلی عادی و خیلی آسان هم ابوشحنه موفق گردید و اکنون پهلوانان دیگری کشوری هم جوا رو به میدان دعوت می‌سازیم. 2 پهلوان خیلی معروف جمهوری ازبکستان را سعید جلال سعیدوف مغلوب کرد. بعد این حالت از روی رسم و آیین و عنعنه‌های نیاگان ما پهلوانان دیگر به میدان می آیند و اکنون بولتایوف از همه پهلوان قوی ازبکستان حالا در مقابل با سعید جلال سعیدوف رقابت دارد. سعید جلال از بالا چون کمربند را اگر قوی تر دارد و باز دیگر اصول ها را هم بهتر و خوبتر می تواند استفاده کند، چون تجربه سعید جلال در مسابقات با شکوه گشتین جودو و همچنین کورش که چمپیون جهان در گشتین کورش است و برنده مدال برنجی مسابقات قهرمانی آسیا میان دسته های منتخب جوانان که در کویت برگزار گردید 7 سال قبل و عنوان و درجه های بزرگ ورزشی را درست. و راجع به بولتایف چی گفتنیم که این پهلوان هم طول 14 سال است که میدانداری دارد در گشتین کورش و در گشتین جودو جمهوری ازبکستان رو در عرصه بین المللی در مسابقات خیلی باشکوه معرفی کرده است. یکی از همان سرشناس‌های معروف و چهره‌های نمایان میدان امروزه گشتین شهر باختر جمهوری تاجیکستان محسوب می‌یابد پهلوان مهمان ازبکستانی. وزنش تا اندازه گرانتر است، 114 کیلو وزن دارد، نه چندان قامت بلند اما تجربه غنی مسابقه های باشکوه البته با سعید جلال سعیدوف امکانیت نمی‌دهد که پهلوان تاجیکستان به آسانی در این دیدار موفق باشد. بولتایوف رقابت سعید جلال را با 2 هموطنش خیلی خوب مشاهده کرد، تحت نظارت جدی سرمربی در این فرصت قرار داشت و اکنون بعدی اون لحظه که سعید جلال 2 دفعه ظفر یافت و از روی همون قاعده و عمل‌هایی که
дар гӯштини миллии тоҷикӣ роиҷанд. Ин паҳлавон ҳам инҳоро бояд риоя кунад, чунин ҳам ҳаст. аммо Сайҷалол бояд иқрор шавем ки каме хаста шуд баъде ки вақтро бидуни маҳдудият чун баён кардем инҷо сепарӣ кард дар муқобил бо ду паҳлавони узбекистонӣ ки хеле қавӣ буданд ва то андозае дар рақобати сеюм хастагиаш мушоҳида мегардад. Болтаев бошад аввалин маротиба аст ки ба майдон меояд, то андозае бо рӯҳу қавӣ болида инҷо ҳам бисёр як моҳир будани худро нишон медиҳад. таҷрибаи ғании худро бибинед ки чӣ гуна дар ибтидо имконият медиҳад ки Сайҷалол амал созад ва баъдан як тартиби дигарро ҳам ба роҳ мемонад ки барои ҳам усули ҷолиби гӯштини ҷудо ва гӯштини кураш ҳам хеле созгор аст. агар ба банду баст ва амалҳои паҳлавони узбекистонӣ назар афканем, албатта моҳир буданашро чун мушоҳида мекунем ва Сайҷалол намедонад ки албатта Болтаев ба истиснои он мусобиқоте ки дар шаҳри Ҳусор рӯзи 21 март баргузор шуд ва он ҳам на чандон тӯлонӣ идома ёфт ки Сайҷалол аз ҳариф чизеро бинад, омӯзад ва акси амалро дар майдони имрӯзаи шаҳри Бохтар нишон диҳад. аммо ҳарифи ӯ Болтаев бошад баръакс дар ду сабқати Сайҷалол хеле моҳирона назорат кард ки чӣ корро Сайҷалол анҷом медиҳад, ба канори рост бештар ҳамла мекунад ё ба самти чап ё чӣ тактикаро роҳандозӣ мекунад дар ҷараёни зурозмоӣ. ҳоло ҳам ҳар ду паҳлавон муваффақ нагашта истоданд. ҳоло ҳам Сайҷалол Саидов боз як амали дигарро сомон дод, аммо на чандон табъи дили мухлисон аст. Файзиддин Амиршоев довари дараҷаи ҷумҳуриявӣ аз шаҳри Бохтар. Файзиддин ҳам зодаи ноҳияи Темурмалик аст ки таҳти роҳбарии яке аз ҷаҳонпаҳлавонон марҳум Саид Мӯмин Раҳимов таи чанд сол ҳам тамрин кардааст ва бештар ба ҳамон натоиҷи арзанда дар ҷумҳурии Тоҷикистон шарафиёб шудааст. довари беҳтарин аст ва дар рақобати имрӯза ҳам одилона ҳакамӣ карда истодааст ва доварӣ чунин чеҳраҳои арзандаро албатта ба дӯши он афроде мегузоранд ки таҷрибаи беҳтар доранд ва назару диду нигоҳҳояшон албатта ба ҳар як амалу ҳаракати паҳлавонон одилона аст. ва инҷо ҳам шаффофият ва фаъолияти худи ситоди мураббиёнро ҳам доваронро бори дигар қайд кардан ба маврид аст ки воқеан имрӯз ҳам ҷамъияти саҳомии кушодаи ресандаи шаҳри Бохтар, ҳукумати вилояти Хатлон ва соҳибкорони инфироди Соҳибовҳо ва Фақиров дар амалӣ кардани ҳамин расму анъанаҳо омилҳои асосии рушдёбандаи гӯштини суннатӣ мо бисёр ҳам заминаи мусоид фароҳам оварданд. як фазои ҷолибу идона ва бояд шукр аз суботу оромии кишвар кард ва чун асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои байналмилалӣ намудани Наврӯзи аҷам хизматҳои шоиста карданд ва барои эҳё кардани варзишҳои суннатӣ ҳам мароқиб бештар зоҳир мекунанд. мо ҳам вазифа дорем ки албатта чунин ғамхориҳову таваҷҷӯҳи бештари сарвари муаззами кишварро бо баргузории чунин мусобиқоти сатҳи байналмилалӣ, сатҳи бошукӯҳ риоя кунем ва аҷргузорӣ аз арзишҳои бузурги миллии кишвар намоем. рақобат ҳамоно идома меёбад, чун мушоҳида мекунем ки дар гилеми марказ Саид Ҷалол ва паҳлавон Болтаев акнун сурати қуввуосмоиро то андозае сустар карданд, чун 10 дақиқа паси сар шуд. баъди ин ҳам даҳаи дуюм ҳам сипарӣ гардид ва ҳамоно зурозмоии паҳлавонон натиҷае намебахшад. Фирдавс Насимов ва паҳлавони дигар Бахтиёр дар як дидор чун ноком шуд баён кардем ва Бахтиёрро ҳам маҳз кумитаи тадорукот, сардовари мусобиқот ва таваҷҷӯҳи бештари худи мураббиёни соҳибтаҷриба ва пешниҳоду дархости масъули ҳамин чорабинӣ буд ки паҳлавони ӯзбекистонӣ бори дигар ба майдон даъват гардад ва аз ҷумҳурии Тоҷикистон ноком, ноумед ва дилсард наравад. ва ҳоло ки дар
ҷумҳурии тоҷикистон чун чорабиниҳо баргузор мегарданд, чун мусобиқаҳои гӯштини мо ки доир мегарданд, нафари мағлуб дигар ҳаққи баргашт ба майдонро надорад. аммо аз рӯи қадршиносӣ, эҳтироми арзишҳои суннатӣ, маҳз гӯштини суннатӣ ва қадру манзалати меҳмон ки албатта барои мо ин ҳам дар майдони худ чунин чорабиниҳоро баргузор мекунем, бояд риоя ва эҳтироми меҳмон ҳам албатта ин як қадршиносӣ ба арзишҳои бузурги миллӣ ва расму оини аҷдодии мост ки ин ана ҳам дар гӯштини суннатӣ бояд ки амалӣ гардад, бояд ки риоя карда шавад. Фирдавс Насимов паҳлавони ҷумҳурии тоҷикистон аз шаҳри Кӯлоб аст, таҳти роҳбарии мураббии ҷавон Зариф Назриев тамрин мекунад ва акнун боз ҳамон ду гилем боқӣ монд рақобат миёни паҳлавони тоҷикистон ва Узбекистон. Бахтиёре ки дар дидори аввал чун ноком шуд аз Саидҷалол Саидов, дар ин бора ҳарф задем ки дафъатан ба майдон омад ва Фирдавс ҳоло мароқ зохир мекунад барои боз ҳам ҳамлаҳои ҷолиб, боз ҳам фурсатҳои мусоиду созгорро ба миён овардан. ва дар гилеми дуюм ҳамоно Болтаев ва Саидҷалол Саидов рақобатро идома медиҳанд. Болта инҷо ҳам боз ҳалуки дохиларо истифода мекунад, аммо хеле ба ҳамон як фурсат, як лаҳзаи чун амал мекунад ки ин барои зафар ёфтани Болтаев замина нахоҳад гузошт. чун ин усулҳоро хеле бояд бо суръати тез истифода кард. Саидҷалол ҳам аллакай аз қувва, қудрат, тактикаи ҳариф воқиф шуд ва дар ин ҷараён акнун мехоҳад ки дигар самтро пешаи кори худ кунад ки албатта бигзорад ҳариф инҷо як амалеро истифода кунад ва Саидҷалол акси амалро. ҳарду ҳам ба ҳамин фикранд, чун вақт паси сар мегардад, мо ғолибро муайян кардан натавониста истодем. дар инҷо баён кардем ки вақт бидуни маҳдудият аст ва зурозмоии паҳлавонони ҳарду гилем кашол меёбад ва Фирдавс Насимов дар гилеми аввал бо ҳамроҳии Бахтиёр паҳлавон рақобат дорад ва дар гилеми дигар ана ҳамин нафаре ки аз Саидҷалол Саидов ноком шуд ва баъди анаҳамон худи эътирози ин паҳлавон ва баъди оне ки ноумед аз Тоҷикистон ба ватани худ барнагардад, қадру манзалат ва эҳтироми ин паҳлавонро ҳам ба инобат гирифтанд ва бори дигар даъваташ карданд ки ҳунарнамоӣ кунад, шояд соҳиби мукофот тоҳфаи идонаи Наврӯзи байналмилалии Тоҷикистон гардад. ва ин акнун аз маҳорату матонати Фирдавс вобастагӣ дорад ки дар муқобил бо Бахтиёр чӣ гуна ҳунари худро нишон медиҳад. Фирдавс ҳам ҳоло барои ҷустуҷӯ ва дарёфти ҳамон роҳи босамар талош мекунад. бо суръаттар агар ҳаракат кунанд, шояд яке мувозинатро гум кунад, яке ба иштибоҳ ро диҳад ва дигаре аз хатогии ҳариф хуб истифода кунад. ҳамин аст омили бо муваффақона, ҳамин аст музаффарияти варзишгар. албатта агар ҳариф иштибоҳ накунад ё мувозинатро гум накунад ё дар самте ки бештару зиёдтар агар як кореро натавонад сомон диҳад, он гоҳ нафари дигар ғолиб намешавад. ва акнун Саидҷалол Саидов ва Болтаев чун мубориза бурданд, ин вақт ҳам хеле тӯл кашид ва мо дақиқаи аз ибтидо то 15-ро ба шумо манзур кардем ва аз ин ҳам се чанд вақт паси сар гардид дар зурозмоии ҳарду паҳлавон ки дигар ҳоҷат ба кашол додани вақт набуд ки мо дар танзим инро ҳам ба инобат гирифтем. дар гилеми дуюм ҳоло рақобат идома меёбад. дар гилеми аввал ба акнун Бахтиёр ва паҳлавони маҳбуби Тоҷикистон Фирдавс Насимов ки 24 сол дорад рақобатро идома медиҳанд. воқеан ҳам дар шаҳри Бохтар бо истифода аз ҳамон усулу анъанаҳои суннатии гӯштини миллӣ, расму оини аҷдодӣ, маҳз ин мусобиқоти хеле бошукӯҳи ҷумҳурии Тоҷикистон дар тантанаи Наврӯзи вилояти Хатлон баргузор шуд. ҷамъияти соҳмии кушодаи ресанда, чун баён кардем, барои ғолибон ҳам мукофоти ёлии душу ҷоиза таъсис доданд. ва акнун бори дигар Фирдавс
насимов хеле ин лаҳза ҳам як усули ҷолиби худ сари севҷиро на сари киҷро бо истилоҳи мелница хуб истифода кард ва акнун нагузошт ки бахтиёр бо мукофот ва тӯҳфаи идона ба ҷумҳурии ӯзбекистон баргардад. бибинед хеле олӣ ҳалол он нафароне ки дар майдон буданд инро ҳам хеле хуб эҳсос карданд ва нишоту шодӣ доштанд аз партофти фердавс насимов паҳлавони умедбахши тоҷикистон. ва акнун боз ду нафари дигар дар гилеми сеюм рақобатро оғоз карданд. инҳо шоҳрух амирхонов ва фахриддин паҳлавони ноҳияи данғара. шоҳрух шорти кабуд дорад, аз шаҳри кӯлоб аст. фахриддин ҳам бо ҳамроҳии шоҳрух дар якчанд мусобиқаи сатҳи ҷумҳуриявӣ ва дар тантанаҳои наврӯз ҳам бо ҳам дидор анҷом доданд ки имрӯз ҳам ин дафъаи ҳафтум аст ки бо ҳам рақобат мекунанд. дар маҷмӯи зурозмоиҳо шоҳрух амирхонов даст боло шудааст ва имрӯз акнун дар тантанаи наврӯзи байналмилалии шаҳри бохтар мушоҳида мекунем ки чӣ гуна ва бори дигар ҳам дар ин гилеми дигар паҳлавонони умедбахши мамлакат рақобатро оғоз карданд дар вазни гарон дар гилеми аввал. аммо коргардони мо таваҷҷӯҳ ба ҳамон гилеми сеюм дорад, ба рақобати шоҳруху фахриддини ноҳияи данғара. шоҳрух қоматаш то андозе баландтар аст. дар ҳамин маврид ҳам боз бори дигар метавонад ки камарбанди ҳарифро аз боло дорад ва бештар ба монанди ҳамон тактикаи ҷолиби Наби Муҳаммад Хоркашов шоҳрух ҳам ҳамин усулро хеле хуб истифода мекунад ва то ҷое мо медонем аксарияти пирӯзиҳои паҳлавони ҷумҳурии Тоҷикистон аз шаҳри Кӯлоб шоҳрух Амирхонов бо истифодаи ҳамин усули сари севҷӣ ба даст омаданд ва боз ҳам ҳарифро дар ҳолати ҷафз нигоҳ доштан ва баъдан ҳам партофро ба самти чап анҷом додан. ин ҳам хеле созгор аст барои ғалабаҳои шоҳрух. бетаваҷҷӯҳ мекунем ба гилеми дигар Наби Муҳаммад Хоркашов бисёр ҷавони хоксор бо муҳаббат самимӣ нисбат ба ҳарифаш аст. ҳамаи ҳамон анъанаҳои суннатии гӯштини миллиро хуб риоя мекунад. дар муқобил бо Болтаев рақобат мекунад. Болтае ки воқеан инҷо ҳам дар майдони гӯштини суннатии Тоҷикистон дар муқобил бо паҳлавони маҳбуби мо Саидҷалол Саидов муқобилият нишон дод. мукофоти олӣ шоҳҷоиза автомашинаи сабукрави тамғаи Шевролет барои рақобати ҳар ду паҳлавони маҳбуби кишварҳои ҳамҷавор таъсис дода шудааст. ҷамъияти саҳомии ресанда ва маҳз ҳукумати вилояти Хатлон ва соҳибкорони инфиродие ки Соҳибовҳо ва Фақиров дар баргузории ин мусобиқот саҳмашон арзанда аст. имрӯз ҳам бештару зиёдтар боз ҳам барои изофа кардани тӯҳфаи идона ҳам камари ҳиммат бастанд. бори дигар Наби Муҳаммад Хоркашови амалеро анҷом дод беҳтара нисбат ба рақобате ки дар муқобил бо Эҳсонбек анҷом дод. акнун аз дақиқаҳои аввал ҳам бармеояд ки Наби Муҳаммад муқобили ин паҳлавони гаронвазн ва шӯҳратёри Ӯзбекистон Болтаев дигар тактикаро истифода мекунад. дар мубориза бо Эҳсонбек каме осонтар амал кард ва шитобро ихтиёр накард. аммо дар дақиқаҳои аввал маълум аст ки нисбат ба истеъдоди Эҳсонбек ҳунари Болта фарқкунанда аст. инро ҳам Наби Муҳаммад аз хаёл аз хотир ҳаргиз фаромӯш намекунад. бояд ҷиддӣ бошад ва ҳамчунин шоҳҷоиза ва дифоъ кардани шарафи варзиши кишвар дар ин гӯштини суннатӣ ва гӯштини ниёгони мо гӯштингирӣ ҳам барои Наби Муҳаммад Хоркашов ҳам фарз аст ва ҳам суннат. ин корро ҳам бояд ҳамеша риоя кунад. рақобат дар гилеми марказ барои мукофоти олӣ шоҳҷоиза автомашинаи сабукрави тамғаи Шевролет миёни ҳар ду паҳлавон Болта ва Наби Муҳаммад идома меёбад ва гармии ҳаво то андозае ба ҷараёни рақобати паҳлавонон дар болои
گیلم مشکلی ایجاد کرد و به این هم نگاه نکرده اکنون نفران متصدی و کمیته تدارکات هم زود با کلیم مرکزشون توجه کردن که برای رقابت سازگار باشد. چون این هم شد. نبی محمد خورکاشف حالا باز هم تلاش میکند در این مورد که موفق باشد. تلاش میکند که همان دست راست را زودتر هرچی زودتر با کمربند برد. حریف را ببینید هر یک اشارهش به همین خاطر است. در ابتدا گریبان رو میدارد وقت را چون کشول هم نمیدهد اما حریف را با کناری چپ و راست این پهلوهایی که خیلی مفیدند برای به وجود آوردن همان فرصتی که چون موازنت را گم کند و نبی محمد کمربند را دارد. اگر همین کار را نبی محمد در وقتی معین انجام دهد ما شاهد آن همان پرتافت جالبی نبی محمد با مانند مسابقه های سطحی با شکوهی که مشاهده کردیم خواهیم شد. اکنون این فرصت برای نبی محمد فرا میرسد. اگر دستی راستی حریف را عین مدعا و سری وقت دارد بالتق خوب احساس میکند که دستی راستش رو زود بیرون دور میکند از حالتی به عمل آمده. اینجا هم نبی محمد باز هم برای یک حالت سازگار را با موفقانه خاتمه دادن توجه میکند. کمربند رو البته این فرصت هم از دست دادنی نیست. انا همین لحظه که چون بیان کردیم و وصف کردیم پهلوانی تاجیکستان رو که اگر کمربند رو دقیق دارد و دست را کوتاه‌تر دیگر وزن اهمیت ندارد برای نبی محمد. اگر باز هم 3 وزن اضافه بالاتر باشد امکانیت برای نبی محمد با موفقانه با وجود میآید که او پیروز گردد. این رو هم الکی بالاتر خوب میداند. عقب نشینی کرد و زود در زمین نشست. نبی محمد انتظار می شود که حریفش به میدان آید رقابت را ادامه دهند در مکافات عالی. البته اینجا هم بدون محدودیت تا همان دقیقه آخرین پیروزی هر دو تلاش میکنند. اینجا طرز و ترتیب عنعنه سنتی ما رعایت کرده می شود چون مهمان از قدرشناسی به خاطر احترام مهمان که یک فاصله بگذار که هم نفس آزاد کند و بعدا به میدان آید. همین عامل ها هم استفاده گردیدن. همین عنعنه ها هم و همین احترام های بیشتر و زیادتر عنعنه های سنتی ما گوشتین ملی. نبی محمد خورکاشف با روحیه قوی چون به میدان آمد و بار دیگر هم کمربند را اکنون آستین. اینجا خیلی نقش بزرگ دارد در پیروزی نبی محمد و حتی احساس می شود از قیافه خودی دوبار اوی جالب ترین خاطرماندترین لحظه فرصتی نشاط و شادی 17,000 نفر مخلصی در ورزشگاه بوده. واقعا هم لحظه جالبی مخلصان سرشمار و بینندگان همیشه تلویزیون ورزش فرا رسیده. پهلوان محبوب ما نبی محمد خورکاشف با یک اصول جالب در مرحله خیلی حساس و جالب در این دوری خیلی وزنین و سنگینه که برای مکافات عالی شاه جایزه автомашinaи сабукравии тамғаи шевролет рақобат карданд. наби муҳаммад дигар ҷои гуфтугӯ ҳам нест. аҳсанобод 105 кило ва бубинед чӣ тартибе ки ба ақиб усулеро ки чун партоф карду як вазни худро ҳам инҷо боз ҳам ҷолибтарин лаҳзаро аз нишоте ки аллакай барои мо фароҳам сохт. ғалабаи наби муҳаммад хоркашевро дар ин давр барои шоҳ ҷоиза мо табрик мегӯем و دیگر پهلوانان رو فرصت معرفی هم فرا رسید در گلیم سیوم چون نبی محمد وقت رو کشال نداد غلبه رو سریع وقت به دست آورد و ما فرصت داریم که گزارش رو از گلیم سیوم ادامه دهیم. شاهرخ امیرخانوف یکی از مدعیان مقام افتخاری یکی از داوطلبان انا همین دو شاه جایزه بود که یکی اش رو اکنون نبی محمد خورکاشف به دست آورد و برای ادامه راهی این شاه جایزه برای شامل گردیدن به حیات پنجگانه حالا هم شاهرخ امیرخانوف مبارزه را با موفقانه
идома медиҳад. ҳарифаш аз ноҳияи Данғара Фахриддин, чун баён кардем ки таҷрибаи ғании мусобиқаҳои гӯштини суннатиро ҳам дорост, аммо дар майдони имрӯза дар муқобил бо Шоҳрух Амирхонов муваффақ нагардид. ҳатто дар истифодаи ягон усул ҳам як саҳме гузошта натавонист. инро ҳам доварон худ эҳсос мекунанд. акнун таваҷҷӯҳ мекунанд ба гилеми дигар. ҳардуро ҳам даъват месозанд ки вақташон хеле тӯлонӣ идома ёфт. агар розӣ бошанд ҳарду паҳлавон, ин лаҳза ҳарду боз бо нафарони дигар сабқат мекунанд. агар яке имконият ё худи хоҳиши идома додани қуввозмоиро дошта бошад ва дигаре на, ин ҷо ҳам маҷбур аст нафари барои хотима додани ин сабқат, албатта чун ба довар фикрашро баён кард, дигар наметавонад ки аз майдон берун шавад. маҳз ана ҳамин самт хеле барои паҳлавони ҳамеша тамринро ба роҳ монда хеле созгор аст. вақте ҳариф ноумедӣ рӯбарӯяш мегардад, хастагиаш бар алом мушоҳида мешавад ва акнун касе ки бештар заҳмат кашидааст дар ин самт нафари тасодуфӣ нест, дар майдон муайян мешавад ва акнун ҳалолаш бод бигзор то ба охир ҳам соҳиби мукофотҳои қиматнок ва идонаи ин мусобиқаи анъанавии шаҳри Бохтар гардад. аммо Шоҳрух Амирхонов барои ин кӯшишаш на чандон ҷолиби таваҷҷӯҳ аст ва ақинишини Фахриддин инҷо ҳам боз ками дигар ҳарду ҳам аллакай дар ин дақиқаҳо баробариро бори дигар ба миён оварданд. довар бояд ҷараёни қуввозмоиро боз ҳам тезонад, аммо чунин намегардад. ҳарду ҳам табъи дили хеш амал карда истоданд ки ин барои мухлисон на чандон мақбул аст. дар гӯштини суннатӣ бештар ҳамон ҷаззобият, талош, истеъдоди фавқулода, ҳаракатҳои ба маврид ва истифодаи усулҳои хеле ҷолибу анъанавию саривақтӣ бо касбият ва суръати баланд, яъне партовҳои хеле ҷолибу усулҳои хеле маъмуле ки ба ҳалол баробар аст, танҳо ва танҳо ҳамин мақбул ва писанди дили мухлисон аст. дар гилеми сеюм ин ҷо ҳакнун довар маҷбур мешавад ки ҳардуро аз майдон берун созад, яъне рақобати паҳлавонон натиҷа набахшид. ҳарду аз майдон берун мешаванд, бо дигар афрод, бо дигар паҳлавонон албатта тавсия мегиранд ва баъдан бо дастури сармураббӣ ва мураббиёни муваззафи мусобиқаи имрӯза ба майдон мебароянд. ва акнун Ҷаҳонгир Маҷидовро фурсат дорем ба шумо муаррифӣ кунем. ҷаҳонгире ки паҳлавони хеле умедбахши Ӯзбекистон Темурро бисёр дар як сатҳи баланди касби усулашро истифода карду шикаст дод ва акнун дафъаи дигар ин паҳлавони умедбахш маротибаи сеюм ба майдон меояд. мукофот аз мукофоти аввала фарқкунанда аст. инро ҳам Нусратулло Файзлоев ва кумитаи тадорукот, он нафароне ки муваззаф буданд, дар ибтидо ҳам ба инобат гирифтанд. вақте ки паҳлавон дар даври аввал ғалаба ба даст меорад, ҳатман дар даври дуюм мукофоташ зам мешавад, яъне қадршиносӣ нисбат ба ин паҳлавон боз ҳам бештар ба роҳ монда мешавад. яъне мукофоти аввал агар арзишаш дар маҷмӯъ чун баён кунем ба 500 сомонӣ баробар бошад, дар рақобати дуюм ин ба маротиб меафзояд. оҳиста оҳиста ба тадриҷ ҳамин ҷоиза, ҳамин тӯҳфаҳои идона бештар шудан мегиранд ва то ҳамон марҳилаи албатта ниҳоие ки паҳлавон агар тавонад ки ҳунари худро нишон диҳад ва муваффақ бошад. ин ҷо Ҷаҳонгир Маҷидов аллакай аҳволи ҳарифашро бисёр бад кард, яъне мушкилӣ зиёд барояш ба вуҷуд овард. дар гилеми аввал Шоҳрух Амирхонов, чун баён кардем ки ин анъанаи суннатии гӯштини миллӣ аст ва Шоҳруху Фахриддин рақобатро чун бо муваффақона идома дода натавонистанд. баъдан дар гилеми дуюм акнун Шоҳрух боз даъват гардид. ё як ҳолате ки Шоҳрух Амирхонов ва ҳарифаш аз шаҳри Бохтар
اینجا هم یک افضلشوی و گمانم چون بیان کردیم که همه این 400 نفر پهلوان رو بدون صورت مجلس دونستن هر یک شوره خیلی مشکل تر است. از این خاطر معذرت میخوایم که باز برخی از پهلوانان رو نمیتوانیم که دقیق به شما معرفی کنیم، اما با چهره های اصل توجه میکنیم، اما با پرتوفت شاهرخ امیرخانوف توجه میکنیم. اما با همین لحظه که خیلی جالبتر بود و شاهرخ امیرخانوف در دقیقه دوم سبقت دوم خود ظفر یافت و با یک اصول جالب شاهرخ امیرخانوف توانست که دست بالا گردد. و چون بیان کردیم راجع به هوسمندگردانی پهلوانان جمهوری همجوار ما ازبکستان که در دیدار اول چون ناکام گردیدند و کمیته تدارکات و بیشتر آن افرادی که موظف به برگزاری همین مسابقات بودند به مهمانان امکانیت دادند که البته بدون تحفه ادانه از تاجیکستان به وطن خود برنگردند. به همین خاطر باز بار دیگر هم احسان بک بعد از شکستش از سید جلال سیدov به میدان دعوت شد و با پهلوانی دیگری ما شامرادوف سعید مومین از ناحیه رشت جمهوری تاجیکستان رقابت کرده ایستاده است. جهانگیر مجیدوف غلبه سیوم خود را هم به دست آورد. یک اصول جالبی که در گلیم دیگر بود. معذرت اکنون ما 3 گلیم رو رقابت 3 جفت پهلوان رو در یک وقت نمیتوانیم که به شما منظور سازیم. با غلبه سیوم جهانگیر مجیدوف رو ما با هم دیدیم. خب آزمایی همانا اینجا ادامه خواهد یافت و نصرت الله فیضزای و سرمربی دسته کشتین کرش جمهوری ازبکستان هم در گلیم سمت چپ با هم یک به طور حاصل هم نیروسنجی کردند و امروز هم بسیار شایسته افتخار است که پهلوانان شهرتیار کشور همجوار البته در عید اجدادی ما نوروز بین المللی تاجیکستان شرکت داشتند و در شهر حصار در ناحیه اوان و همچنین در شهر باختر نیز همین سلسله چرابینی ها باز هم مناسبت ما را دوستی و اتفاقی و متحدی ما را بار دیگر هم قوی تر کرد. البته ورزش سرحد ندارد. اینجا پهلوانان برامندی جمهوری ازبکستان هم خیلی نیروسنجی کردند و اکنون باز احسان بک اینجا هم مبارزه میبرد، اما شامرادوف پهلوان جمهوری تاجیکستان از استعداد این ورزشگر تا اندازه واقف هم باشد، اما در مقابل با احسان بک چون بیان کردیم در ابتدای گزارش خود که 11 سال میدانداری کرده است و خیلی تجربه غنی مسابقه های سطحی بین المللی را هم دوران می باشد. سعید مومین اینجا پهلوانی از سمت چپ بوده و مهمان را علاقه بینندگان عزیز شما خوب مشاهده کردید که 3 مراتب امروز معرفی شد در مقابل با نبی محمد خورکشف، سید جلال سیدov و بعدا اکنون دفعه سیوم. یک غلبه یک باخت دارد، معذرت یک غلبه یک مساوی دارد و دفعه سیوم است که حالا به میدان آمده است. بار دیگر همینجا سعید مومین را لازم است که در به دست آوردن مظفریت رقابت اولین خود در شهر باختر دیگر عامل را استفاده کند، چون که با چنین حرکت با چنین عمل با استفاده اصول های سرسری که تصادفاً کوشش دارد خیلی و خیلی برایش مشکل و گران است که غلبه به دست آورد. هر دو هم باز به مرکز میدان دعوت می شوند. رقابت پهلوان جمهوری ازبکستان در دور دوم خیلی مشکل تر بود، اما در قسم اول خیلی متانتش رو بهتر نشان داد، هرچند که در 10 دقیقه خیلی نزدیکتر برای عملی کردن نقشه های خیش در مقابل با نبی محمد خورکشف قرار داشت. بعدا هم اکنون عقب نشینیش زود مشاهده شد که وقت رو خیلی کشال داد و هم چنین بیش از 25 دقیقه میدانداری کردند و اکنون اینجا باز خورشید شریف و از ولایت سوخت و پهلوان قامت بلند شهر کولوب شریف نظریف بعد از غلبه دومش به میدان آمد.
یک لحظه با گلیم اول، یک لحظه دیگر با گلیم دوم، با گلیم آخرین انور عیدمتوف مربی صاحب تجربه ناحیه عبدالرحمن جامی و این پیروزی خود جهانگیر مجیدوف است. با اشتر مکافاتانیده شد بعد از غلبه سیومش. پهلوان خیلی محبوب تاجیکستان که به بهار 18 قدم می‌نهد و امروز هم در مقابل با همون پهلوان ازبکستانی تیمور پهلوان خیلی یک جسارت قوی خود را نشان داد و با همون اصول خیلی معمولش الوک داخله هم حریف را تسلیم کرد. اشتر مکافات ارزنده به جهانگیر مجیدوف تقدیم کردید و اکنون باز بار دیگر توجه میکنیم به رقابت شریف و خورشید. شریف هم دو غلبه دارد و خورشید در گلیم اول هم صاحب یک پیروز گردیده است و مکافات ایدانه را الکی به دست آورده است. اما احسان بک اینجا هم به وطن خود بدون تحفه ایدانه برمیگردد. یک مساوی یک باخت دارد و حالا هم توجه به همون گلیم سیوم میکنیم که بیشتر هر دو ورزشگر محبوب تاجیکستان و ازبکستان مبارزه برده ایستادند. اما در استفاده اصولهای خیلی معمول و جالبی کشتی ملی این دو پهلوان خورشید و شریف نظریوف بیشتر فعالترند. البته داوران هم در میدان وقت رو البته طولانی ادامه نمیدهند. منظور از گفته های من که داور تنها 2-3 نفر را که حکم میکرد و بعدا هم زود عوض میگردد و با گلیم دوم داورانی که در گلیم اول بودند و بعدا جایشون عوض میشه و سفربر میگردند. 15 نفر داور. بیش از این هم از تمام منطقه های تاجیکستان، هم از ولایت موتوری کوهستانی بدخشان، از منطقه رش، از ولایت سوخت، از شهر و ناحیه‌های تابع مرکز، از ولایت ختلان، از شهر کلاب. همچنین پرتافت پهلوان اینجا البته با این نوبت گرفتن نشد چون البته با پهلو افتید و حرکت دیگر هم معنی ندارد اشاره میکند داور، یعنی اینها با این نوبت گرفتن نمیشوند. سعید مومن و احسان بیگ همانا رقابت را ادامه میدهند اما بدون موفقیت. هر دو هم تو همون فرصتی ضروری، تو همون لحظه سازگاری که برای موفقیت لازم است کوشش نمیکنند. یعنی اصول رو در ابتدا میخواهند هدف استفاده قرار دهند اما وقت همون طولانی ادامه مییابد و چون گریبان رو میدارند و همون کشال یافتن وقت تو همون فرصتی که هر دو از میدان بیرون میشوند. چون این حرکت، چون این عمل تو اندازه مخلصان رو هم خسته میکند. این رو هم زود هواداران گوشتین ملی در ورزشگاه بیان کردند. با همون یک فضایی که به وجود میارند اعتراض بیان میکنند که پهلوانان هنرنمایی جالب کنند، طبع ما رو بریده سازند. در این روزهای عید با شکوه نوروز بین المللی در فصل احیای طبیعت که شرایط، امکانیت ها و فرصت های سازگار را برای ما البته مسئولین به وجود میارند، باید با قدر و احترام و اجرگذاری به ارزش های بزرگ ملی ما رسیم. و ما سرور معظم دولت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان چون بیان کردیم که نوروز رو بین المللی کردن و اینجا هم پرتوفتی پهلوان شهر کولاب شریف نظریوف با تخت پشت بود و در زمینه بین المللی گردیدن نوروز عجم ما مسابقه های ورزشی از قبیل گوشتین ملی بیشتر رشد یافتند. بار دیگر این فرصت مساعد و این اشتباهی خورشید پهلوان ولایت سوخت رو منظور شما کردیم از ناحیه مسجد، این چمپیون جهان در گوشتین کمربندی است. و اکنون باز هم رقابت در مبارزه با دیگر پهلوانان. بابا از ناحیه مومین‌آباد خلعت کبود دارد این ورزشگر و در گوشتین های سنتی در میدان های زیاد گوشتین ملی
дар тантанаи наврӯз бештар матонат ва ҳунари худро нишон медиҳад. рақобат дар гилими аввал идома меёбад. паҳлавони ноҳияи муъминобод чун хилъати кабуд дорад баён кардем, аммо муваффақ нашуд ва бори дигар ҳам дар ин маврид варзишгари вилояти хатлон бо хилъати сурх кореро наметавонад сомон диҳад ки ба нафъи хеш бошад. дар ин дақиқаҳои аввали зурозмоии нахустини хеш ва лаҳза ба лаҳза мо ба ҳамон марҳилаи ниҳоӣ наздик мегардем ки чеҳраҳои арзанда дар майдон боқӣ мемонанд. нафарони мағлуб майдонро тарк месозанд, албатта ба истиснои ҳамон се нафар меҳмоне ки ба ҷумҳурии тоҷикистон ташриф оварданд ва барои эҳтирому қадру эҳтироми арзандаи меҳмоннавозии мардуми тоҷикистон баъд аз нокомияшон ҳамчунин темур эҳсон ва бахтиёр ҳам дубора ба майдон даъват гардиданд ва ҳамчунин болта ҳам бояд барои гирифтани мукофоти идонаи имрӯза чун ба майдон ояд ва маҳз имтиёз ба ҳамин паҳлавонони кишвари ҳамҷавор буд ки аз ин майдон ноумед барнагарданд ва тӯҳфаи идонаро ҳам соҳиб шаванд. рақобати эҳсонбек ва саид муъмин ҳамоно бенатиҷа аст. бобо ҳам дар гилеми аввал мубориза мебарад, аммо бидуни муваффақияти хеш. эҳсонбек ин маротиба ҳам як кӯшиши дигарро метавонад хуб сомон диҳад. бори дигар ин амале ки дар ба даст овардани пирӯзӣ хеле созгор буд. дастро доштан аз хотири эҳсонбек фаромӯш шуд. вагарна ин усули сарикеч метавонист ки бо муваффақона анҷом ёбад. рақобат ҳамоно миёни саид муъмину эҳсонбек идома меёбад. паҳлавони ноҳияи рашт инҷо ҳам акнун ба ҳуҷум мегузарад. дар ин фурсате ки агар камарбандро дорад, бидуни доштани камарбанд ё остине ки чун баён кардем дар ин ҷо ҳамон 7 усули маъмул ва роиҷи гӯштини миллӣ амалӣ карданаш хеле гарону мушкилтар аст. бояд паҳлавонон инро донанд. ба ҳариф ҳам аз ин банду бас хеле воқиф аст, бархурдор аст. аксиамал истифода мекунад ва ҳаргиз намегузорад ки чунин ҳолат ба осонӣ даст диҳад барои паҳлавони ҳарифаш. ва акнун ду қувва муқобили якдигар мешаванд. ҳамин аст албатта дар майдон рақобати паҳлавонон ва ҳамин аст ки варзишгарон муваффақ гардиданашон хеле ва хеле мушкилтар мешавад. саид муъмин ва эҳсонбек аз майдон берун шуданд. довар чун баён карданд ки азбаски ҳарорати ҳаво гармтар аст ва бори дигар ҳамин ҷо иштибоҳи саид муъмини тоҷикистониро худи эҳсонбек хуб истифода кард ва дар ҳамин ҷараён ғалаба ба даст овард ва акнун ин маротиба бо дилпурӣ метавон гуфт ки эҳсонбек соҳиби тӯҳфаи идона гардид. як ғалаба, як бохт ва як мусовӣ ба даст овард. тувозмои паҳлавонон ин ҷо ҳам идома меёбад. нафарони дигарро чун фурсату чун лаҳзаи созгору мувофиқ аст ки ба шумо маърифӣ созем. ва карликов комрон дар ин ҷараён боз ба майдон омад. лаҳза ба лаҳза барои варзишгарони соҳибтаҷриба, барои варзишгарони муваффақ ҷиҳати иштирок дар марҳилаи ниҳоӣ барои шоҳҷоизаи дигар мерседес бенз наздик мегардад. бобо дар гилеми аввал ки вақтро ин ҷо ҳам каме осеб дид, ба ӯ ёрии таъҷилии тиббӣ мерасонанд. зурозмоии паҳлавонон дар гилеми марказ миёни комрон карликов ва ҳарифаш идома меёбад. имрӯзаи наврӯзи фаррухпай дар шаҳри бохтани вилояти хатлон ҳам барои сокинонаш муждаи некию адолат, сафою шодмониҳо, ганҷу баракат ва саодату сарфарозиҳоро эҳдо кард ва ҳам барои паҳлавонон ҳам саҳифаи ҷадидро боз намуд. албатта имрӯз ҳам сафои иди мутантани ҷашни аҷдодии мо
ба машом мерасад ва имрӯз ҳам як тантанаву нишоту шодмониҳои мо ҳам ба хотири сазовор таҷлил гирифтани ҷашни наврӯзи байналмилалист ки бо ибтикори асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон нуфузи байналмилалӣ гирифт ва бо чунин васила чун баён кардем ки аллакай варзишҳои суннатӣ ҳам рӯ ба рушданд. Рақобатро инҷо боз паҳлавонони дигар идома медиҳанд ва Комрон Карликов, ин паҳлавоне ки бародараш Шӯҳрат Карликов ҳам дар мусобиқоти қаҳрамонии ҷаҳон дар риштаи самбо дар чемпионати Осиё ҳам дар ҳамин навъи варзиш ширкат варзида буд ва Комрон ҳам барандаи мақомҳои ифтихорӣ дар миёни мунтахабҳои наврассони Осиё дар гӯштини самбо маҳсуб меёбад. Дар мамлакат ҳам албатта дар гӯштини миллӣ хеле нуфуз ва мавқеи хоса дорад ин паҳлавон, аммо дар муқобил бо ҳарифаш Темур дар дидори аввал муваффақ нашуд. Баъдан ҳам бо паҳлавони дигар ба майдон баромад ки варзишгарони шаҳру ноҳияҳои мамлакат дар ин мусобиқот чун баён кардем ки бо ҳамроҳии наврассон ва он бонувоне ки як ҳайати мукаммалро ташкил карданд беш аз 400 нафар паҳлавонро дар бар мегирифт. акнун лаҳза ба лаҳза то ба марҳилаи ниҳоӣ ки вақт наздик мешавад, паҳлавонони моҳир, ғаюр ва дастболо боқӣ монданд. Дигароне ки дар сабқатҳои қаблӣ ноком шуданд, аллакай ҳуқуқи идома додани ин қуввозмоиро аз даст доданд ва Комрон Карликов агар дар ин дидор ҳам тавонад зафар ёбад, он гоҳ метавонад ки боз ин силсила комёбиҳоро бештару зиёдтар дар даврҳои баъдӣ ҳам боз ба даст оварад. акнун ин аст маҳорати худи ин варзишгари ноҳияи ёвон вобастагии бештар дорад, аммо дар дидори навбатӣ ҳам на чандон муваффақ аст. агар ба гилеми дигар таваҷҷӯҳ кунем, инҷо ҳам бештару зиёдтар ҳатто он паҳлавононе ки аз ҷумҳурии Ӯзбекистон омаданд ва маҳз Болтаев ки ҳоло Нусратулло Файзуллоев бо ӯ ҳам ба таври ҳазл як нерӯсанҷӣ дорад ва дар ҳамин майдон боз сармураббии дастаи мунтахаби Ӯзбекистон ки ба Тоҷикистон ташриф оварда буданд дар тантанаи наврӯзи шаҳри Бохтар каме нерӯсанҷӣ ҳам кард ва ин аз он шаҳодат медиҳад ки воқеан он нафароне ки варзишдӯстанд ва бештар муҳаббат ба гӯштини миллӣ доранд, чунин чорабиниҳоро зиёдтар баргузор мекунанд. акнун боз ҳам дар рақобати гилеми байн, гилеми дуюм, ҳоло ҳам Комрон Карликов талош мекунад барои пирӯзии навбатиаш, аммо на чандон табъидил аст ҳунарнамоии ин ду паҳлавони тоҷикистонӣ. аз Карликов ки мо албатта натиҷаи беҳтарро интизор будем ва Бобо аз ноҳияи Муъминобод ҳоло дар гилеми якум партофташ ҳам хеле ҷолиб буд. агар коргардон ин фурсат, ин лаҳза таваҷҷӯҳ мекард ба гилеми аввал ва хеле ҳам Бобо паҳлавони умедбахши ноҳияи Муъминобод як партофти ҷолибро анҷом дод ва ҳарифашро дар дақиқаи чаҳорум шикаст дод. баъди дақиқаи сеюм Бобо каме осеб дида буд ва баъдан духтури даста ба ӯ кӯмак кард, духтури мусобиқаи имрӯза, ва баъдан ҳунарнамоиро идома дод бо як тактикае ки ҳарифаш усулро оғоз кард ва Бобо акси амалро анҷом доду дастболо шуд. Карликов ҳоло ҳам таваҷҷӯҳ мекунад, мавсуф бо хилъати сурх дар майдон рақобат дорад ва боз як амали дигар, аммо на чандон ҷолиби таваҷҷӯҳ аст. воқеан паҳлавонию майдондориҳои бо барори абармардони гӯштини миллии тоҷикӣ ҳам сарчашмааш аз истиқболи наврӯзи аҷам мебошад. ин анъанаи ниёгон хос ба ҷашни қадимаи мо буда, маҳз дар рӯзҳои нахустини истиқболи наврӯзи оламафрӯз он ба худ сабқатҳои муҳими куштингириро касб кард ва майдонҳои ҷасорату фурӯтанӣ ва қавӣ иродагиҳоро ба вуҷуд овард ки ин анъана то ба имрӯз боқӣ монда. онро мардуми шарифи Тоҷикистон бо шаҳомати бузург, шукӯҳу нусрат ва ҷалоли хоса идома хоҳанд дод. акнун рақобатро ҳам Карликов идома медиҳад, аммо на чандон табъидили мухлисон аст ҳунарнамоии паҳлавони ноҳияи ёвон. ва имрӯз Болтаев, Темур Эҳсонбек
бахтиёр ин чаҳордона яке аз кишвари ҳамҷавор омада буданд ва дар ин тантанаи наврӯзи шаҳри бохтар ширкат варзиданд ва воқеан ҳам шоҳрух амирхонов барои рохат ба марҳилаи баъдӣ барои шоҳ ҷоиза ва акнун боз дигаронам чун баён кардем ки ҳам болта, темур, эҳсон, бахтиёр, ҷаҳонгир аз ҷумҳурии тоҷикистон, амирхонов шоҳрух, саидҷалол саидов, фирдавс насимов ва дигар афроде ки имрӯз хеле ҳунари хуб нишон доданд, сазовори мукофотҳои идона шуданд ва саидҷалол саидов бо ҳамроҳии яке аз паҳлавонони маҳбуби куллобшаҳр фирдавс насимов ҳоло ба майдон даъват мегарданд. ин ҳамон шоҳҷоизае ки чун мо баён кардем мукофоти олӣ автомашинаи сабукрави тамғаи мерседес бенз. мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатии вилояти хатлон ва ҷамъияти саҳомии кушодаи ресандаи шаҳри бохтар таҳти роҳбарии нусратулло файзуллоев, бародарон соҳибовҳо ва фақиров ин чеҳраҳое ки бештару зиёдтар барои ҳавасмандгардонии паҳлавонони қавиирода ва муваффақ мароғ зоҳир карданд ва ин мусобиқотро маҳз тӯҳфаҳои арзандаро таъсис доданд ки имрӯз ҳам мо теъдоди иштирокчиёнро хеле ва хеле зиёд дидем. дар ҳақиқат ҳам гӯштини миллӣ бо ҳамон унсурҳои ҷолибаш, бо ҳамон банду басту амалҳои хеле ҷолиби паҳлавон рангу ҷилои тоза мегирад. паҳлавонон мехоҳанд дар майдон матонат, ҷасурӣ, қавииродагии худро нишон диҳанд. ба истиснои ин ҳама хислатҳои бузурги ҷавонмардӣ боз паҳлавонон мехоҳанд ки дар майдон фурӯтан бошанд, қавиирода бошанд. воқеан ҳам бо ҳамон хислату атвори некашон намунаи ибрати мардуми тоҷикистон бошанд. маҳз дар ҳамин тантана ки беш аз 15 000 нафар мухлис иштирок дошт ва албатта тавассути боз пахши ин мусобиқот бинандагон ҳам хуб эҳсос мекунанд ва албатта насли наврас аз ин чеҳраҳо ибрат мегирад ва аз ин хотир ҳам фарҳанг аст, ҳам одоб аст, ахлоқ аст, атвор аст ва дар маҷмӯъ як фалсафаи ғании гӯштини миллиро имрӯз мо мушоҳида мекунем. фирдавс паҳлавоне ки аз канори рост ва саидов саидҷалол аллакай дар пушташ насабаш насб шудааст. инҷо ҳам ин ҳамон хилъате ки саидҷалол дар мусобиқоти гӯштини ҷудо бештар истифода мекунад ва акнун фирдавс ҳам бо як ғайрат ҷасорат каме боз таваҷҷӯҳ кард. файзулло ҳабибуллоев довари дараҷаи ҷумҳуриявӣ, сармураббии мунтахаби гӯштини миллии вилояти хатлон имрӯз ҳам дар баргузории ин мусобиқот ва ҳамчунин дар корҳои омодагӣ ҳам дастаҳои якачин ҳам мураббиён ва семинар-машварате ки пеш аз оғози ин мусобиқот доир гардид, саҳмаш хизматаш ҳам хеле шоён аст. акнун фирдавсро мебинем ки ҳоло барои ҷустуҷӯи роҳҳои босамар талоши бештар дорад. саидҷалол бошад хеле хастаҳол аст. ин маротибаи чаҳорум аст ки мавсуф ба майдон даъват мегардад. силсила пирӯзиҳояш ӯро дар майдон боқӣ гузошт ва акнун фирдавс насимов ҳам қаблан як паҳлавони ӯзбекистониро хеле бо як усули ҷолиби сари китф ё бо ҳамон истилоҳе ки мелница дар гӯштини ҷудо маъруф аст ба тахта пушт афтонид ва ҳуқуқи ширкат дар марҳилаи ниҳоӣ барои шоҳ ҷоизаро пайдо кард. саидҷалолу фирдавс албатта ба касбияти ҳарду ин паҳлавони маҳбуби тоҷикистон назар афканем. саидҷалол то андозаи як ду ё тақрибан 3 сол пештар ба тамринҳои ҷиддии мураббиён пайваст ва ҳамчунин дар ин замина натиҷаи беҳтарро ҳам берун аз тоҷикистон соҳиб шуд. фирдавс ҳам маъруфияташ баъд аз иштирок дар мусобиқаи байналмилалии ҷоми президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳри душанбе хеле афзун гардид ва бори дигар албатта ҳаводорон, коршиносон назари худро дақиқ карданд ки ин паҳлавон нафари тасодуфӣ нест дар майдон ва воқеан ояндаи дурахшон низ дорад. рақобат идома меёбад. файзулло ҳабибуллоев ишора мекунад ки каме босуръаттар, боҷуръаттар паҳлавонони вилояти хатлон амал кунанд. саидҷалол аз ноҳияи восеъ ва ана ҳамин паҳлавоне ки чун муаррифиаш кардем акнун дар 3 давре ки зафар ёфт ва ба марҳилаи чаҳорум рохат гирифт.
фирдавс бошад дар ин дидор ҳам як паҳлавони тавре ки гуфтем маъруфи ӯзбекистонро мағлуб кард ва дар паҳлӯи ӯ дигар варзишгарони ҷумҳурии тоҷикистон нанишастанд. ин аз он шаҳодат медиҳад ки дар муқобил бо ин паҳлавон истодагарӣ карда наметавонанд ва дар майдон ғолиб боқӣ монд. ба ҳамин хотир кумитаи тадорукот, сардовори мусобиқот, саркотиб, ҳайати доварон ба хулосае омаданд ки ҳамин ҷоизаи охирин мукофоти олиро таъсис доданд ва ин ду паҳлавонро ба майдон даъват карданд. аммо натиҷа токунун он қадар беҳтар айён нест. барои табъи дили мухлисон сурат гирифтани ин сабқат бояд ки ҳар ду паҳлавони худталон каме бо суръаттар, ҷиддитар рақобат кунанд. албатта ҳар яке аз инҳо мехоҳанд ки сазовори тӯҳфаи олӣ, мукофоти арзанда гарданд ва агар мо дар қиёс ба дигар солҳо назар афканем, дар замони соҳиби истиқлолии мамлакат маҳз як ғамхории бевоситаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба ташаккули тарзи ҳаёти солим чун баён кардем ки ба варзишҳои суннатӣ бештару зиёдтар гардид ва кумитаҳои марбут ба соҳа дар ҳамин замина корро дар самте ба роҳ монданд ки аксари насли наврасу ҷавон таблиғкунандаи варзишҳои суннатӣ бошанд. бо онҳо низ ба тамринҳо фаро гирифта шуданд ва маҳз ҳамин омил тавонист ки тантанаи наврӯзи бошукӯҳи байналмилалиро боз ҳам ҷолибтар созад. дар шаҳри бохтар он чеҳраҳое ки буданд муваффақ шуданд соҳиби мукофот тӯҳфаҳои идонаи мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатии вилояти хатлон ва ҳамчунин ҷамъияти саҳомии кушодаи расандаи шаҳри бохтар ва он соҳибкорони инфиродие ки чун баён кардем тӯҳфаҳои қиматноке ки таъсис доданд ба ғолибон тақдим карда шуд. аз як давр ба даври дигар ҳам ин боз бори дигар масъулияти паҳлавононро бояд нишон диҳад, қадршиносии онҳоро ки албатта барои ҳунарашон он нафарони мутасаббии чорабинӣ ҳатто то ба ҳамон шоҳҷоиза тӯҳфаҳоро таъсис доданд ба хотири ғалабаи паҳлавонони шӯҳратёри кишвар. фирдавс ҳоло дар як ҳолат, дар як вазъияте қарор дорад ки албатта бештар ба дифоъ шабоҳат дорад. анакнун ин мавриде ки каме амал кард, аммо сайҷалол аз майдон берун шуд. кашмокашиҳои ҳар ду паҳлавон натиҷабахш нест. табъи дили мухлисон ҳам сурат нагирифта истодааст. агар чунин ҷараён гирад, дар мусовӣ албатта шоҳҷоиза ба паҳлавонон тақдим карда намешавад. инҷо танҳо ва танҳо нафари ғолиб метавонад ки сазовори мукофоти олӣ гардад. партофти бадан, паҳлӯ албатта бидуни инобати худи доварон аст. яъне танҳо ҳамон имтиёзи охирин амали ниҳоӣ бояд ба тахтапушт ҳарифро афтонидан аст. файзулло ҳабиблоев таваҷҷӯҳи бештар дорад ба ҷараёни қуввозмоии ҳассос. марҳилаи ниҳоӣ бори дигар ҳар ду ҳам хеле таваҷҷӯҳ карданд, аммо ин маротиба ҳам то ба хотимаи ин сабқати ҷолиб як омиле зарур аст, як ҷузъиёте лозим аст дар ҳамин ҷо ки бояд хуб амалӣ шавад. аммо сайҷалол ин маротиба ҳам як тактикаи дигарро амалӣ карданӣ буд. ҳар ду муваффақ нашуданд. ҳар ду ҳам дар ҷараёни рақобати ниҳоӣ барои мукофоти ёлии шоҳҷоиза мерседес бенз се маротибагӣ ба ҳамла гузаштанд. ин ҳуҷуми чаҳоруми сайҷалол саидов аст. ба истиснои он кашмокашиҳое ки ба ҳамон амали дифоъ бештар шабоҳат дошт. ин ҳолат ҳам бори дигар агар як кӯшиш, агар як ҳаракате ки хеле назаррас бошад, авҷи рақобати имрӯзаро бори дигар нишон диҳад, ин ба ҳамла албатта монанд будан метавонад. мо вақти паҳлавон гиребони ҳариф мегирад ва истодагарӣ мекунад, инҷо ҳам танҳо ҳамон интизориҳо ба хотири дифоъ пеши назар меоянд. фирдавс ҳар ду ҳам дар як ҳолатанд. каме беҳтар аз имконияти сайҷалол, аммо фирдавс ин амалро ба хотири усули сари китф, истифодаи саривақтии усули сари китф анҷом дод, муваффақ нашуд. вақт
خیلی طول کشید. الکی چون بیان کردیم که اگر ما با اون سابقتی که از ابتدا تا به خاتمه جریان میگیرد توجه کنیم، الکی بیش از 30 حتی 50 تا به همون 1 ساعت رو هم در بر گرفتنش ممکن است و تنها حالت‌های جالب دیدنی، حمله ها، دفاع، فرصت‌های سازگار و عمل‌های خیلی با مورد رو ما منظور شما کرده ایستادیم. هر دو هم در یک حالت هم باز چنین دست چپ فردوس کمربند رو داشته است، دست راست سید جلال کمربند فردوس رو و دست چپ اینو دست چپ آن به خاطر همون دریافتی سر یاسین است یا همون باز باری دیگر سید جلال همین لازم فردوس خیلی پیخست کرد سری وقت که سید جلال خیلی و خیلی همین عمل رو در سطح ضروری استفاده میکند. رقابت نتیجه نمیدهد. فیض الله حبیب الله هم در این مورد مجبور است که با سرداور و همچنین نصرت الله فیض الله این نفران متصدی چوربینی با شکوه نوروز بین المللی شهر بختر مشورت کنند و اگر اینجا چون بیان کردیم که غالب معین نشود، آنگاه از روی آیین، عنعنه و رسم و رسوم گوشتین ملی پهلوانان از هم جدا میگردند. با نفران دیگر میتوانند که در فرجام هم باشد سبقت کنند و باز هم اینجا باز نفر غیور، نفر موفق میتواند که البته در مقابل با یکی از این پهلوانان یا سید جلال یا فردوس زور آزمایی کند. با این نفران البته شاهرخ امیرخانوف باز یک تلاش دیگری سید جلال سید اما خسته حالیش به نظر میرسد. در گلیم دیگر نبی محمد خورکاشف همون عنعنه اجدادی رو ادامه میدهد. انتظار حریف خود است. اگر از جمهوری همجوار اکنون پهلوانان ازبکستان در اینجا مغلوب گردیدند، در شاه جایزه نبی محمد پیروز شد و دیگر امیدوار شدن ممکن نیست که از جمهوری تاجیکستان پهلوان پیدا گردد و در پهلوی نبی محمد نشیند. مکافاتی ارزنده هم 9000 سومانی به نام این پهلوان گذاشته شده است. البته در صورتی به میدان آمدن این تحفه به او تقدیم کرده می شود از جانب نصرت الله فیض الله و از جانب برادران صاحب‌ها به پهلوان محبوب جمهوری تاجیکستان نبی محمد خورکاشف که یکی از نفران خیلی و خیلی موفق در مسابقات امروزه شهر بختر محسوب می‌آمد. برنده اولین شاه جایزه این ایدی متنتن گوشتین سنتی در شهر بختر. برای جایزه دوم اگر در ابتدا با چنین طرز نظر کنیم، برای مکافاتی از همه عالی و ارزنده سوپر جامب مرسدس بنز که ارزشش هم خیلی گران است، هر دو پهلوان خوتلان رقابت دارند، سید جلال و فردوس. واقعا طبعی دل بود اشتراک آن نورسان، یک گل دخترکی که از ناحیه واسه بود، بعدم بانوان شهر سربند و برخی از ورزشگر بانوان ناحیه های ولایت ختلون هم در دو گلیم تا اندازه میدانداری کردند که این بار دیگر از محبت گوشتین سنتی میان بانوان درک میدهد و کمیته تدارکات واقعا برای زنده گردانیدن عنعنه های اجدادی و سنتی گوشتین ملی هم زحمت کشیدند. ما در برگزاری در فستیوال آغاز این مسابقات مرحله افتتاحش دوره اول سبقت نورسان رو که ما با هم خیلی خوب مشاهده کردیم که نورسان استعداد فوق‌العاده دارند. لایق شیرعلی یک پهلوان نورسی که اولین غلبه میدان امروزه را به دست آورد و از جانب نصرت الله فیض الله به تحفه ارزنده قدردانی گردید و بعدا امیده هم همین تشبسکاری لایق شیرعلی را ادامه داد و مکافات شایسته را میان بانوان نورس به دست آورد و همه از قدردانی و محبت را به گوشتین همین افراد میتواند که باز هم قوی تر سازد. با چنین وسیله سید جلال حالا در یک فرصتی سازگار است، اما فردوس هر دو هم 7 مرتبه برای عملی کردن همین اصول جالب تلاش ورزیدند. این مرتبه سید جلال قامتش بلندتر است و فردوس برای رهایی یافتن از این حالت مشکل تلاش میکند.
чунки Сайҷалол дар ин ҷараён агар дасти рости Фирдавсо тавонад ки дақиқ дорад ё кӯтоҳ беҳтар мешавад. ҳам дар амали Сайҷалол ва ҳам дар кӯшишҳои Шоҳрух Саидов ва ҳам дар талошҳои пайвастаи Наби Муҳаммад Хоркашев ва Фирдавс Насимов ҳам ҳамин усули ҷолиб бештар ба мушоҳида мерасад. Вақт инҷо чун баён кардем ки маҳдуд нест, аммо чун даҳаи аввал даҳаи дуюм паси сар гардид, ҳамоно рақобат бенатиҷа аст. Зариф Назриев ба шогирдаш дастур медиҳад ва ангуштонаш каме чун осеб дидан, инҷо ҳам Зариф тавсия медиҳад ки рақобатро Фирдавс метавонад ки барои шоҳҷоиза дар муқобил бо Сайҷалол Саидов идома диҳад. акнун бори дигар як таъкиди худи мураббиён сардовар Абдусамад Шамсуллоев ва ҳамчунин Хайрулло Назриев ки ба Фирдавс Насимов ҳаққи устодӣ дорад дар ин ҷараён ва бархе аз мураббиёни дигар ҳам шояд ба ҷараёни рақобати имрӯза як ҷолибияти дигарро замъ кунанд. ва Муҳаммад Абдураҳмонов ки айни замон Сайҷалол Саидовро тамрин медиҳад, сармураббии тими миллии гӯштини ҷудо, ва Фаррух Собиров ки дар омода кардани ин паҳлавон новобаста аз ҷавониаш ки мураббии ҷавон аст албатта саҳми беназир доранд. агар ба сарчашмаҳои таърихӣ назар афканем, ҳамаи ин заҳмат ва талоши беназири Носир Бозорованд ки чунин чеҳраҳоро ба камол расонидааст. Сайҷалол ҳам як кӯшиши дигарро инҷо сомон дод, аммо бо муваффақона набуд. партофт ин ба як китф ҳалол ҳисобида намешавад. дар гилеми дигар боз ҳам ду тан паҳлавони маҳбуби Тоҷикистон Али Мардонов Сайҷамол ва Хуршед Маҷидов рақобатро оғоз карданд. Хуршед хилъати сафед дорад ва Али Мардонов паҳлавони ноҳияи Темурмалик аз ҳамон диёри зодаи паҳлавонони ҷорубқул ки ҷаҳонпаҳлавон Саид Муъмин Раҳимов ба камол расидааст ва Саид Ҷамол аз зумраи он паҳлавонест ки воқеан ояндаашро метавон дурахшон арзёбӣ кард. аллакай инро дар 3 соли охири майдонҳои бошукӯҳи гӯштини ҷудо, гӯштини миллӣ нишон дода тавонист. Фирдавс як амали дигару, аммо ин ҳолатҳо бояд то ба охир расонида шавад. истифодаи усуле ки чун дар ин маврид бубинед таваккал карда кор ба ин як амале ки зуду баъд аз ҳаракат даст кашидан бо муваффақона хотима намеёбад. вақте ки ба камарбанд таваҷҷӯҳ мекунад, бояд ҳам бо тамоми суръат ва қувваву нирӯ, албатта ба доштани остин ва ҳамон гиребон дар фурсате ки зарурӣ аст бояд таваҷҷӯҳ кунад паҳлавон. ва акнун ҳамин ҳолатҳои гоҳ-гоҳе ки ба ҳамон кам будани таҷрибаи худи Фирдавс ин маротиба ҳам пеши назар меояд, бояд ҳамин тарзу тартиби сабқатро ҷолибтар ба роҳ монад. бисёр дар ҳолати ҷолиб буд Фирдавс. як ҳаракат, як ҳамлаи ҷолибро ҳам метавонист ки боз аз ин ҳам беҳтар сомон диҳад. вақт сипарӣ мегардад, рақобат ҷолибтар мешавад. барои дарёфти шоҳҷоиза паҳлавонони бароманд ва ҳамчунин Хуршед Маҷидов ва Саид Ҷамол Али Мардонов, ҳарду ин паҳлавоне ки ҳоло ҳам боз талоши муборизаро дар гилеми сеюм идома дода истоданд. албатта инҳо ҳам муддаиёни ҳамин шоҳҷоизанд. акнун паҳлавони Узбекистон аз идомаи роҳи сабқатҳои ниҳоӣ барои мукофоти олии шоҳҷоиза бенасиб гардиданд. танҳо Болта Болтаев дар марҳилаи ниҳоӣ муқобил бо Наби Муҳаммад Хоркашев мубориза бурд ва ноком гардид. Хуршед акнун хеле айни муддао дар ин маврид бибинед ки сари осинро дошт. аз гиребон дар самте ки бештар бояд амал кунад хуб эҳсос мекунад, аммо Фирдавсу Саид Ҷалол ҳамоно рақобаташон натиҷа намедиҳад. маҷмӯи амалҳо дар маҷмӯъ 11 маротиб ба ин паҳлавони умедбахши Тоҷикистон Сайҷалол Саидов бисёр талошу мубориза кард барои амалӣ кардани усулҳои гӯштини миллӣ ва 9 дафъаи дигар Фирдавс ҳам дар ҳамин замина муваффақтар буд. боз ҳарду ҳам дар як ҳолатанд, аммо ин ба нафи кадоме аз варзишгарон? ба нафи оне ки бештар талош меварзад ва ҳариф ақибнишинӣ мекунаду аз майдон берун мешавад. ҳамин аст ҳамон
нишон дод ҳамин аст ҳамон таваҷҷӯҳе ки баробари амали паҳлавонон мо ба инобат мегирем ва ҳатто доварон ҳам дар ҷараёни қуввозмоӣ ва ҳатто бинандаи закӣ ки гӯштинро хеле хуб медонанд. дӯстони азиз, чун мушоҳида мекунем ки паҳлавонони маъруф ва маҳбуби мамлакат ба марҳилаи баъдӣ роҳ меёбанд. албатта ин ҷо ҳам боз хуршед маҷидов ва алимардонов саидҷамол рақобатро идома медиҳанд ва фирдавсу паҳлавони дигари тоҷикистон ин ҷо саидҷалол саидов ҳам барои мукофоти олии шоҳҷоиза рақобат карда истоданд ва ин маротиба ҳам боз файзулло ҳабибуллоев довари болои гилем ишора мекунад, чун баён кардем ки ба сабқат як шиддатнокӣ ва суръати тез лозим аст ва чун дар гилеми сеюм ҳарду ҳам ин ду паҳлавоне ки 5 маротиба бо ҳам дидор диданд, хуршед маҷидов дар 3 давр дар 3 сабқати қаблӣ муваффақ шуда буд ва дар 2 охирии дигар саидҷамол алимардонов паҳлавони хилъати кабу дошта ва саидҷалолу паҳлавони шаҳри кӯлоб фирдавс насимов дар гилеми марказ рақобатро ҳамоно идома медиҳанд. аммо ин ҷо ҳам як ҳаракати ҷолибтари ин ду паҳлавон лозим аст, аммо мо мушоҳида намекунем. ва акун бармегардем ба ҳолате ки боз ҳам алимардонов як кӯшиши дигар осомон дод, аммо бо муваффақона хотима ёфтанаш дар як фурсати албатта кӯтоҳ ба даст намеояд. ин корро бояд каме босуръаттар иҷро мекард. мухлисони сершумори гӯштини миллӣ албатта пазмони оғози сабқати ҳамун ниҳоиянд ки миёни кадоме аз варзишгарон сурат мегирад дар гилеми марказ саидҷалол ва фирдавс насимов, чун баён кардем ки барои шоҳҷоиза мукофоти олӣ автомашини сабукрави тамғаи мерседес бенз рақобат карданд, аммо натиҷагирӣ нашуд ва баъд аз хулосаи кумитаи тадорукот ҳарду паҳлавон ҳам аз майдон берун шуданд ва бо нафарони дигар аз рӯи расму оин ва қоидаҳои куштини суннатӣ метавонанд ки қувва санҷанд. албатта ин ҷо боз 3 муддаии дигар боқӣ мондааст барои шоҳҷоиза. инҳо шоҳрух амирхонов, фирдавс насимов ва саидҷалол саидов ва дуи дигар дар гилеми сеюм. манзур аз гуфтаи банда рақобати паҳлавони ноҳияи номунобод бо темурмалик, саидҷамол ва хуршед. ва албатта ин ҷо ҳам хулосаи амиқи худи сардовар масъули ин мусобиқот нусратулло файзуллоев ва бархе аз он чеҳраҳое ки дар баргузории ин мусобиқот хизмати арзанда карданд, яъне мукофоти оливу шоистаро ки таъсис доданд, албатта дар даври ниҳоӣ ҳоло ғолиб муайян хоҳад шуд. ва ҳоло фурсатеро мо интизор мешавем ки машварати сардовар шамсулло абдусамад шамсуллоев ва ҳамчунин саркотиб сарахони эмомов, хайрулло назриев, зариф назриев ва боз ҳам ҳабибулло файзуллоев ва бархе аз мураббиёни соҳибтаҷриба файзиддин амиршоев ва ин ҷо боз беш аз 15-17 нафар мураббӣ аз манотиқи кишвар ҷараёни сабқатҳои паҳлавонони маъруфро дар тантанаи гӯштини суннатии шаҳри бохтар назорат карданд ва холисона ҳакамӣ намуданд ки кори доварон ҳам дар як сатҳи зарурӣ буд. ва боз бори дигар ҳамин ҷо алимардонов як ҳамлаи дигар, як кӯшиши дигарро ҳам бенатиҷа сомон медиҳад ва дар маҷмӯи рақобатҳо назар мекунем ки аллакай алимардонов қадами ба пеш медиҳад. акнун дӯстони азиз, таваҷҷӯҳ мекунем ба ҷолибтарин лаҳза, ба фурсате ки фаро расид. ҳамин тавр ҳам шуд. саидҷалол дар гилеми аввал рақобатро бо муваффақона анҷом дод ва шоҳрух амирхонов бо 4 ҳарифи худ дастболо гардид ва ҳоло ҳарду тавсия дода шуданд ба майдон барои ба даст овардани мукофоти олӣ шоҳҷоиза автомашинаи сабукрави мерседес бенз. шоҳрух амирхонов хилъати сафед дорад ва саидҷалол саидов устоди варзиши дараҷаи байналмилалӣ бо хилъати кабуд, камарбанди сиёҳ. ҳарду ҳам 4 маротиба ба майдон омаданд, аммо саидҷалол дар муқобил бо фирдавс насимов рақобатро мусовӣ анҷом дод ва шоҳрух амирхонов бошад 4 ғалаба дорад. 4 ғалаба ва 1 мусовӣ ва ҳоло ҳам дар гилеми дигар рақобат идома меёбад. аммо мо таваҷҷӯҳ мекунем ба гилеми марказ барои мукофоти олӣ шоҳҷоиза. ҳарду паҳлавон ҳам арзанданд ва ин ҷо ҳам файзулло
ҳабибуллоев довари дараҷаи ҷумҳуравӣ сармураббӣ мунтахаби гӯштини миллии вилояти хатлон ҳакамӣ дорад ва шоҳрух амирхонов бо қомати баланд сайҷалол саидовро мехоҳад ки инҷо як партоф анҷом диҳад, аммо муваффақ намешавад. дақиқаҳои аввали рақобат барои шоҳҷоиза ҳамоно идома дорад ва дар гилеми сеюм ҳам натиҷаи дидори ин ду паҳлавон шашумин рақобати паҳлавонон дар маҷмӯи фаъолияти хеш бенатиҷа аст. ва чун баён кардем ки се дафъа ё хуршед ва ду маротибаи дигар али мардонов зафар ёфта буданд дар мусобиқоти соли 2017 то ин муддат. аммо сайҷалол саидов ин маротиба ҳам як амали дигарро хост ки ҷолибтар сомон диҳад. ва воқеан кумитаи тадорукот бубинед ки як низому тартиб ва оромӣ варзишгоҳро фарогир аст ва теъдоди мухлисон ҳам хеле зиёданд дар гӯштини миллӣ ва ин иди мутамтани гӯштини суннатӣ воқеан ҷолибтарин лаҳзаҳоро боз бори дигар ҳам манзури бинандагони ҳамешаи гӯштини миллӣ гардонид. ва воқеан ҳам як тантанаи иди наврӯзи байналмилалӣ бо баргузории ин мусобиқа ба иди ҳақиқии варзишӣ табдил ёфт. сайҷалолу шоҳрух ду паҳлавони маъруфи гаронвазни мамлакат барои мукофоти олӣ мубориза бурда истоданд. сайҷалол ҳам дар як ҳолати мусоид аст ва шоҳрух ҳам дар мавриде ки бештар албатта аз натоиҷи қаблӣ ба дастовардаи агар шоҳрух ёдовар шавем инҷо ҳам бештар дар ҳолати ҷафс будан ва баъдан усули ҳаллу ё тарзи дигар ҳаллуки дохиларо бештар ҳадафи истифода қарор медиҳад шоҳрух амирхонов. аммо маҷмӯи амалҳои анҷомдодаи сайҷалол саидов агар ба усулҳои истифода бурдаи ин паҳлавон назар кунем хеле зиёд ва бори дигар ҳамин ҷо шоҳрух талош варзид. бубинед ки ҳарду ҳам дар як фурсат дар як ҳолатанд камарбандро мехоҳанд қавитар созанд доранд. сайҷалол бори дигар ҳам истифодаи ҳамон усули ҷорибашро бо муваффақона наметавонад ки сомон диҳад ва довар ҳам боз ишора мекунад ки аз рост рақобати паҳлавонон идома ёбад. ва дар ҳақиқат ҳам як тантана зебогӣ муҳаббату садоқати пайваста ба эҳёи варзишҳои суннатӣ аз ҷониби соҳибкорони вилояти хатлон маъз ҷамъияти саҳмии кушодаи ресанда ва нусратулло файзуллоев хуб ба назар мерасад ва бародарон соҳибовҳо ва фақиров ва мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатии вилоят дар ба даст овардани ҳамин имкониятҳои мусоид ва ҳавасмандгардонии паҳлавонони баруманд тавассути мукофотҳои идона хеле хизмати арзанда карданд. шоҳрух амирхонов каме як фурсате фориғ аз майдон монд. ин роиҷ аст дар гӯштини суннатӣ ва баъдан бармегардад ба идомаи сабқати шоҳҷоиза мукофоти олии ин мусобиқот. фурсате фаро мерасад. ҳоло ҳам ҳарду талош доранд. ҳоло ҳам шоҳрух имкон дорад дар ин фурсат ё сайҷалол. шоҳрух ой 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 ана партов ку мана партов. ҷолибтарин лаҳза ва фурсати ниҳоии мусобиқоте ки воқеан ҳам шоҳрух амирхонов ба даст оварду. воқеан ҳам як тантанаи зебои иди гӯштини суннатӣ дар варзишгоҳи марказии шаҳри бохтар буд ки манзури шумо кардем. барои таваҷҷӯҳатан ташаккур дӯстони азиз ва то ба дидори дигар сарфарозу муваффақу пирӯз бошед ва гӯштини миллиро дӯст доред.